ho afichikro mu ha no be ye firi wasetena mu kura na atiri de me na me modin honam ya wo kwa de nti na typhoid yo tena wo so ana yam kuro ebia nsu fitaa bi gu se wo ba na wo be ma mu a edwomo heba mixture ne capsules no watenka atia yira so ba na be ma ebe san so aba bio ebe ma Lazarus wasan sore ebia no waye mre ma waye den eno sa wo Lazarus asore no enemu ya de nyina efiri ho na eno achi nso no ukoko apa ya ene na Lazarus asore e de efiri wo so no edo agye ne heba shop ho ana ne drug store ho o station okọ abenya bi asomafo ene Sompa FM ene di nhwe ne mo won Nkoranza adwura kwan so eno nso won sabeka bi ho na kofi nyam ne heba shop no e won Nkoranza fie e ho nso wonya bi Salasi drug store okọ kanto kwa ya de bebo dwomo heba mixture ene ne capsules SDA Central nhwe ne mo kana okra bros ana nche ya akọ na eda won fra enu papa ma won tu nyare wase 0244 043 110 ya homa fete kakraba unam ho a ya no wahwehwen yo clinic ho ka so afa ho na afi lake kwano so fi yase kumase ho nso benya yen ene yen kasa na ye wonnepa ewo ya pretwa mu a ye de ma adasa woni yen ebeto kese anopai Nkoranza nyame beye motoken enterprise to nsa afro se motoken no ebia no wato bi pen ene ya da no condemn ewo nsem mempa aba ho pass bia wo de besa aka ho ama san gina ne naso biu no wo mo de aba afi wohia mono nso a wo mo de aba efo motoken papa bi a itimi ya kwan bone a ene ye nenam so yi ene de aba ebia na hia double tie back tie ne bi yes san wo helping gi aka ho a ene ye Nkoranza nyambe ye motoken enterprise wono mo wo magazine ho a Zion fee ho na one wonom emmo eno achi wohia de obese code room esito ebia na pese uko store no kura na ade delivery services a ene utira yeye Nkoranza nyambe motoken enterprise de biaba ene motoken ho pass bia engine horsepower hia okoho a onsa ebeka bi 0546 405 466 ya homa no ya woso na yenka wonsem titru ewo dwadie mu na dwadie no nso nye dwabia se motoken dwadie mu na wato de ye na ja ye muwa mfaso amanansa na esi waduro so anopai wonkwa ho hia menti na Americanfo enupa SW Life Industries for de abadwa so enura ene na afa no wote se na eda wodi ho adanse de kire wo de ntia edure de woton phone airton bi de woye mobile money airton bi enyina ye se eyenupa pa life p mixture ene capsules no eno na beboa wo etu nya mu ya de afiri ho a ene adwonso twa na sebio ensuo ba mu a na egu wo bra wani na ho so no saa ya de nyina be firi wasetena mu a life p mixture ene ne capsules no na beboa wo ebia no wani mabobo pimpinisi opese bye te sa atade a yato de a ene life p mixture ene ne capsules no eno ne adupa edura mekan Abrim Herbal Center ho anase ne herbal shop ene search move organizer ne di nhwe ni mu timpon na free health center ho besika sejan de enum no ho ape na onsa ebeka Abrim Herbal daddy sam wo akumsado mase na duru dumase gidi mu nso a Chairman Gabriel ho faala no mafo ho wadoma ma bi nkwaben edape a wo hwehwe na kira kwan wo nyina se agaga sigenge na beboa wo akropon omna samwa won se ka bi won nkyɛn na won me wo o station na afa nyina abo so no monko adu agye ho Mandela phones was such ase ena magb chemicals big j ni benji ntem ho rasbobintin viera se ho a obenya no enu achi no St. Teresa's kwan no so ho na Mr. Kunsen wo 0551 880 918 ene yen kasa na yenso ne ye wono yen kyerɛkyerɛ wo mu adekye enhyemudie bi wo ho ene eye bosome ne de etoso adu no nso de etoso adu no nwotwe no eye da kyena yawada na nya de ebedi yawo nso na mum yawa yadie ya na yennim no eno ene ye kwakoye ho nsiesie enti se enhyemudie we de wo ye mobile money agent na odi Vodafone ene di dwuma wo ye Voda cash no mo a ene etie na tie ne ye enhyemudie kese bi wo ho e wo Victory basra so dem anopa no ndu wokyena ekosi dumienu enti we no ye agents no na wo mo no mo eba bidinsa wo so enti we ye Vodafone
agent na woyɛ ho mobile money ana wotɔn ho nneɛma wonua nkaiboi ɛfa ho paa saa nhyiamude enyi wo ho mfirim akyɛdeɛ bɛkɔ so wɔ hɔ ɛde nneɛma pii yɛ firi Vodafone mu ɛna bɛma wo nso bra waba bie na wabetie nkɔmɔ a yɛ ne wo no nondu anopa ɛtoma mu akɔ ese dumienu ɛbɛbɔ ɛda kyena ɛwɔ Victory Basra so dɛ mu enti ya na wahyɛ no nso saa anopa yi mo aseda nyɛ dodo ɛnkyɛn wade srɛ ɛne na meka ne tiawo a ɛyɛ Aseda Plaza na meka mfo ama wo baabi a kane ne yɛka sɛ wɔn moto American goods no wonyanya ɛtɔn wɔda so atɔn ɛne Japan ne China de nyinaa ka ho Russia goods kora aba enti ya na wode wani akyerɛ ho na agya wo nso wo kyɛfɛn wo mu no wagye ebi yɛ anwa ebi yɛ sikyire ebi yɛ ntoosi egu ntoa mu ya wote ano ho sɛ wodi ntoosi kan na ba nyinaa ka ho contadina crush tomatoes na ɛno no wotiri yie na unya hyetɔ papa bi saa ana makobi te sɛ de perfect kitchen no yɛ no na utugu so a menim aduane a wontimi mfani yɛgya wa fufuo kura de bedi na wadi abete aka ho enti ka ho na kɔ Aseda Plaza na agya onso kɔgye wo de kwa coach no wɔnom ne wo ɛna wɔwɔ milk ahodoɔ sɛ yɛ milk powder Nestle product no wɔsan tonton ne nyinaa bi nti provision foi monkɔ Aseda Plaza na monkɔ fa nneɛma nkɔtɔn ɛhɔ ne boɛfo ɛsan so yɛ papa ɛno akyi no sɛ wona monkran kwashima traffic hɔ na onye hu Aseda Plaza ne a enti kɔ hɔ sɛdeɛ yɛboɔ tie no ayɛ sɛ kan sɛdeɛ tie saa na bɔ ha nso ɛtie Kaswa bus stop hɔ on sɛ kan yɛn 0552 289822 ya homani o ɛne yɛn kasa na ne yɛhu nta wodwadie mu wonhunu yɛnti o kimi twa kwantenten kɔfa nneɛma bi a ɛbɛwie na asan so afrɛfrɛ kadeɛ ma no ne nyinaa sentu wɔn ma ɛso aso nsuo ɛne anomre ahodoɔ de fa awia so a mode brɔ gugu so no monkɔ Aseda Plaza na monkɔ hu Erika wɔnom nhwɛ mudwa na nneɛma nyinaa so ɛnkɔ kama atama me modake ɛwɔ Nkoranza edwom abrosan no akyire pɛ dantia na ɛwɔ hɔ stores adan no mu baako na behu no na wɔtontɔn nkoda ho nneɛma ahodoɔ nkoda ntaade wɔnom mpaboa ɛne na eri yi nkoda so no wɔ mohwenem afi latogen na ne custard wɔsan tontɔn ne nyinaa bi ebia na hia baby career ne baby skirt ahɔ na wɔsɔ kɔ ɛno akyi no wɔsɛ nkoda nku wɔn powder ɛne wɔn mu seminar nom nyinaa yɛ mpanimfoɔ de ɛka ho feeding bottle mo wɔbɛfa de afiri hɔ call sheet ɛne de na afi na akɔwɔ nti afi na wopɛ sɛ ɔwɔ ana ugu so a wobɛwɔ ne wawo nyinaa no wonneɛma no atama ame ne modaka ɛhɔ ɛne wɔ friend was 0245 951 927 0245 951 927 na ne no eni nkomo na fedi ehunta bia no nso yen kan fa nkyerɛw sompanie wa kan kyerɛw sɛ nwomnie sompanie kasebonie sompanie radio nie yabo yaba enokre na adekyea sompa akyɛdeɛ no ɛba wa akwan mu enti sɛ woyɛ kunani woyɛ yisia na agyanka ana woni bia fro sompa fie ha wonua betwere udin na nyame de kyɛn bro nya bosome no de ɛtɔso do no baako wonso waka yɛn ho ama yɛ nyinaa yafonum bibia timi ewuram na yanimo nso atimi abaaba na sɛreɛ ayɛ yafonum ma ɛno saa no na bronya no yɛbɔ amu watimi adi ne wadi ne yie sɛdeɛ nka papa wɔ hɔ abedi no no sɛdeɛ maame wɔ hɔ anka abedi no no saa pɛpɛpɛ enti fro sompa fie ha na betwere udin na fe wonso wakyɛde ɛsɛ no ɛda no duru so a wonsanka na mmom mentena se yankutieti amanfo ano na wɔkyena wɔ mo kya woni abɛyɛ ntotɔ bra wa ba begina ho enti hyɛ no nso na bra ntem ɛno akyi no Church of Christ asafo no nso mpa kan bɔ mu sɛ enyisia n'akyi ebia na odehye bi wɔ wadwene mu haw ana sɛ efiri da ya wo no de kosi mfinhyɛ do nso health insurance wonyanye bi ana waye bi na ewu na nso sɛ teku motoro so ne ya akɔ den a ka hoforo so mpa fie ha betwere odin na wɔnom no mo amanyo de afi wɔnom nso a bibi nti wodi dem wɔye bi edi amamo enti ɛno nso wɔde hye bi saa na untimi nwom ma no a ma ontumirika na sɛ wɔatumirika bra na betwere ne din na afi wɔn register no wonti bibia sɛ 0242 201 988 ofrɛ ho a ye no bekasa wadwatonde won kaibɔ
ene bibia pesa mansan hu no kasebo ompotemu ho bibi ikoso ya mo aboso a kama yese munya baabia mfamfa ene mo mfamfa Sompa na Sompa de wo so na doma wo bia ni baso na adwene nyina nso baso bia won mote eno ntina ya ye ka che se ye dwumadie bia no Facebook Sompa 90.7 wokọ ho a obenya yen afi Sompa TV ene ye YouTube ho nso kọ a ye wo ho nti saa bere ade a chen bia dwumadie no enya afi ne sensa na ne wonua ka ho na nso wura mu bi na o chefen wo mu ye yemfa so no wonsa ka ewom se ye ka che se ye ne radio station a ye nyina manyuku bi echi na yenim ata enim tewia yenim obia se timamuni enti emfa ho ne babia wonam no ye betimi no wanante enti ene yemmo na Sompa de ema katuapa ampa anopa babia obia memfa chema kese ma no ye wawoda nso a memma wawoda die pa na ye hana wudi wawoda na ama ya sote a utimi ko TV so enti ene ye wawoda no happy birthday to you nemom se eba ye pono so a nkai no nso efepa akoso na follow yen wo de wonsam nso fa saa pa kese ya mabobo so nyina nso na adama ya bekenkan ede ama oja pam dada enimidian no pai DJ Systematic wono a adawro mana TV no so Facebook ni baabia ye nenam ho Owoahene Acheampong wo de yenko Sompa 93.1 ye yefika CMDC house so ame na yemfa anopai kasebo ya enkansu na aso nyina ati amanfo fa so eye wo mu news no yemfa no nso wi a de aka akire no edoso senepo ye de nyina abema CCMP abanyu company for the kata babonten ayensem dwefo nhye mu kire se yewra alankojo kire matefri a wofri amanyuku no no omo edi ho yaw pa na nso nsem bia wo keka no no krebia enim na yewra alankojo kire matesu so de atugya se ode mampeni na nadoda nkwakufu ado asem bia ni wo montem omgusu a edi nkomo etutu anamo asese wono etu national organizer edema NDC amanyuku no so kire se yewra alankojo maten na mani hunu na tete ne na tepoya wonamu nyina no papa kofo na aye wa nyina na chi se de mampede kofo do agina ba me echi no enye na kofo waye yewra alankojo kire maten abzafo weni afofro pi ene yakekese ni ne se kasia ba bia wo bia no anopaye ba na yede ababesomo medin ede na ya bo amali bia boga abzafo yenye breda fesam no yenkomo ankasa enfamo yede bo hyase ede afri MPP amanyuko no mo a eno mo nam ho apaso sesei yewra alankojo kire matiana monto awotu se oni amanyukuru to nkwanta wuruma pai wo fra amanyukunum no akose content kro no akopre mampedi adwana tena so no ben ne nansanie na yewra alankojo kire matie nsentwefo nhyiemu awon krapompode mantemu a otu na num tuo si bibi kire Ghana fo samanyukono de nyade a wo komu bio akansie no a wono ekokoto ye ne munsam ye tata ne nkrofo ye brimbinum ye papa biani ne sa ne manema no enko no president a wo pedi ntino na manfo adehye ebe hwere wo num enkwa ewo no ho enu ti pam no twa no akurase makaso menwe wo monfo party wo te no ho na wakose content kura kwa kope mampedi akonya no edi and am so ma chochofo penny and the man MPP amanyuko nra ono soso ye nsemtwefo nhye mo de tudwa se yewra alankojo kire matifri a wo fra amanyuko ni mu no yawdie ewo ho pa edema MPP amanyuko no ma di ne ho yaw na nso nsem bia wo keka no enye sa enetie yenua ya wo firi mu yi the party no etia ne se party ni mapa akososo yewra don kojala chamatin susu ni central fushia okase MPP party no wajai awja soso oso no akọ content kro Adea party no yehudri ye efise sebi oni party penifo nsusu ho nto na mambo party for ho yeti ya se mfamemu dai party no den susu wenna chi na yinim se ye national chairman enam party na ho de ne party ni dimu akwane nchen na kuhia na twetwem komo nkomo nim bibie no na edi adanse de
era chematin na obeja party no empo obeko continue. Then so your party no say je bi wu a je bi tiase. Era chematin ye dana say osuma obeson party no. Party ni ho adwempani bia emom ye dana say so wason party no. Every 1992 eba party for penny for bebre enya prepare say ka o metimedi party nanim nanka nyakopon bo na Ghana for so your na mo ye o maduma ma be o mampani nanso so e de wiase tie no na me akwan nye nipa akwan. Observe way a church for penny de ma NPP amanyukuno Justin Kodia Frimpon lawyer and yetene kanina a ralan kuju chiramatin fria wa free NPP amanyukuno muna enra wodi party nanim wodi party nim pedin for nim yes ansem twefun shemi no amana so no eche wode soso se no kra se ralan kuju chiramatin na no wo party nim no ye campaign ape president e die NPP amanyukuno no yenya ministers binum yenya deputy ministers binum yenya abemum pedinfo pia omo eyi omanim so omo tanechi a no omo no ekoba chi no mayi mo eye campaign ya de pedinfo nyina MPP amanyuko ne ekesi ni people se omumu bia ni wono mo a odi yewra alankojo chiremate achie ene no every party nim deputy finance minister mami abra se asare otena party nim kwum prayer so MP OPK wotena party nim Collins also amankwa mensia no former MP wotena party nim mame eye party mama party ofe patri wono so wotena party nim Katrina Feku wo nyina etena party nim enti enye no kreda se omo a omo di yewra alankojo chiremate achie ene ne ye campaign nyina no wo so mu di dachi ene na free party nim yewra Justin Kodia Frimpong Atenso esa ka se ono ndetita for ye hwero mo e o party mu eno so ye party paid for so de e hu bibisa e se na o show mo na o di na chi e ba obonto na na ye wa abanso for e be ministers e be CEOs e be quite cabinet members no mo di na chi mo do na ni mo so say breben and abana na say party no kwa fro bi e ka chen say janachi dia na say run the ka chen say eduma e kra no e be je free sem really sense that should be Observe way a general secretary the man MPP amanyukuno ne yetene kane no akire national chairman yewra Steven Ayensu team so no e de kakra so no crowd de na brabo e wan MPP amanyukuno mo yemfato ho se open se obe national chairman de man MPP amanyukuno enye no enye ne kra open se obe national chairman enye ne no se sabre no kra ne no ya baya na ke so ya brantie mu jamono na so pre ye no enfie aduonu ba ko 21 years echi ansa na party no e de sa dubire no e ma no ne odi enchere nwanwa sala nchemate wakoba ko party mi nko biade ya ye brome nkrofo sa ne ye no Antema e frère sa chemi automati na poso free general secretary bo na de okan bia so eno ana nyina officers no party mai twa da na ho hye nyina ye support no ani di etuma so o ka de kuno ho na di juma bia kata oso o ka mo na media. Let us all get this one clear. The moment Rebecca said the 2 minutes and it could be a woman. And the idea open corner the dia. It took me 21 years to win finally and become the national chairman.
I was a 40 way a national chairman, the man Pipi Amanyukuni, Steven Ayensu in Tim, and not yet in Kenen Watchery, and a man Katrina Blima Afeku, ya, we in a Nim year campaign, the my year lunch Ramatin, Woko Tribetrina, 1 in 1 and na echo, a do baby Casamafo, and the Mayura Alan Kojochramate campaign, Chesena is in Naso, as a former me Katrina Feku Kasai, so no one Pipi Amanyukuni, you need to. Twanim furuma woni obi akine ne nko babia wotena party nim no ma ye adwumaden I'm the motive for national organizer ho Era na nabi say yebu bebre na ye kasa ebo ntoa ema Era alabode chemati ya baha ye waha ena ye tai osunko broko amanyuko no echi it ye dia hoden ni enimiam eba press conference ase to give the testimony say the party is supreme taho brasimwa say the opening trotro for JFK kaye no say sia no party be edu enye atamdidie ena enye wonka ho ye wo baby o say ye ka ye ho ebom na ye message no ekọ from say the party is supreme. Abzafonti way a mame Katrina Blima Afeku Oma no moton yedra Alan Kojochramate Emra no one Pipi Amanyuku no na oka ho pa and watch say omo ni chini nko baby omo tena party nim no ma ye adwumaden se be na Amanyuku no ba fan into my papa Ede Efra na abzafo ne nyina mu no yedra Alan Kojochramate so ene yenuanom nsɛmtwefo won credit nkomo ema ensɛm bia na kyesa manfo akekade ato no so the tirimu ya ne de na chese eduru ba bia bibia ne me come kosem no wo kire se sa subne bana wo NPP Amanyuku no no ka ho bi na obi te se eye Paula Wintami Afoku nom kwabena Japan a na party no doma to abayi wo nom so bon kuta di bre wo party nim sa wo timi wakami ya na wo mo anse de deche anka ho asem a na so mo de free Amanyuku nom na ose hadwene yewra lankyerematen elected officers of the party, chairman and general secretary of a democratic party. Equire first you as a baba. Equire first within that time. Nothing national charges at the ball. The American say no man akosu party no enyeno. Accumulated over time. Party na say enyeno. Empefu nipa na enya kokudu nkantira. No man akosu party no. Obi ani say nipa kakra bi a wo no eyi na. Omo ina sycophants kaho na okofoye sabe come and become as okofoni but I am not afraid to say obi a elected chairman of a party, elected general secretary of a party, charge say the ball say Nesoma ko say ana go counter to and omo take it. I don't want us to get into that, but me myself na make up na make up only imagine that why the asma obi say me time saying me national officer I'm said you say a party penny so be a party penny for people are just talking be a party penny for asamaba omo say nkonyaka me na member gina na me ka de Abzafo we ayera Alan Kojochramate ne yetene kana no ache no de soso se ono na brabo ono na de ne ho aba afode amenne MPP Amanyuku mampani na nado dan kwaku fodo se party ne mo yedin sa asundua aba party ne mo emenne wo bu oman no a ne nyina gina ono na fode a ode ne ho boye entina ma omo edaso akuta asundua mu party ne mo no amiso ni mo mu ntina amiso eni mo mu ko mo nkasa political suicide nipa nienu nipa 70 mo koto aba ma prayer for 3 years afi finally e koto aba na akanipa nienu nyese mo nko run off meaning say the na party no atete at that time le gone just say ye train say the party ni begu na aka ye no mienu me na me ka say party ni begu die wa ye me nia panyin ti bi da memu ano no nko it was supreme political sacrifice great na odika say me de me ho aba for the no because suicide say so no ara me no me ho if say it was to preserve the unity of the party. Yera Alan Kojochramate amana nso anu akire no de soso se ono no de so wote we wone mampani na nado dan kwaku fodo ni asembia ni wo montam problem bia ni ho omoda so ate fa di nkomo a ono na na montu a wotutu anyina no wone mampani akufodo di hu nkomo ansa na wababonti aba besi bibia kire Ghana fo na se man contest akufodo are
And then there is a contest until noon. I almost say my contest a Kufuado in the subsequent primaries in Inti. And the Yamani Ayude. Any candidate and a Nanka and Musonia entitlement. Argentina in the Democratic Party. Yako first one. May say, party be good year. Nabwao. Now Kufuado me yet campaign man no see Ubia. And then Uncle Von Nama Omokai. Who be Kufuado and president or no other catcher. Maybe any problem. San and Kufuado, maybe any problem. On one soon. May Baba resign from government. Abza for yera Alan Kojo Chiremate and Wechire no de so we crowd here in Sabjefo na ebusa na say wate say ne party ano owo mu asese wo se wo free mu chairman o wa santimemo e de krata ababonte so no Alan Chiremate he ne posters ne mfuni ne pictures ne bibia wo party office bia mo e wa santimemo no wo mo wai entity enkoto ntwere baabi wate sa asem no na e no che say wuntumi ana na yesi eja wuntumi na etu sa na mo no e no se chema wuntumi de won kanere one can away and you're back catching one say one kai debi on the son and sa and then about MPP Amanyukumo and then a call Bosomche man Nikodi Chamaya or Nemuamen ne or the Ababidi Ashanti regional chairman one kai debi. To me, one of them party. Won't to me, one of them party. One is I never to me. I was yet dead working. So we'll be done as Alan Martinez so than I say. Men and my son is at the bar party. But who is one to me? Say one to me. Me and I'm in the bar party. Now dream plenty I'm in the bar party. Or a businessman, small time businessman. 2005. They cook Kumasi. No be who make a change. No way we need to. But I saw almost for too long. I said I not want to be Jano or maybe dictating. One day approaching me say, one yes and Kobe politics were Ghana. Then one more share the way I may politics. No. Enemy say man make any minister adie hu no dia say I am person me say meko a contest for MPP sadia obedi machi na first na me ji say bia aso di agro afa me do was no aba onu afrem no aye na mu say o serious so that time no dey the same thing me you na me I say mrantia o mu work courage ni ade no. And so is me and my son and son. I didn't call the business of a constituency, but some constituency. But so no free. My son and son, me can't say any chairman. I was afraid to weigh a yera Alan Kojo Chiremate some more the two Jana Niamu no Obekayam Papa Kwame na Battels and maybe a chemo Mampenida that Jonah Jakum dear Woku for another Paba Santiapiga in the second crown Sabansa boy ne pencil na or your swafa not sure my gun your fist and bamba huns and some so Meche interior minister Yam Papa Kwame na Battels so no and to just say yera Alan Kojo Chiremate fra wo free MPP Amanyukuno no na brabo politics mu abawie. How did you take that? I felt sorry for you. You're taking the worst decision you can ever take in his political life. What do you say? He's a politician. This is the end for him. Change. But we have processes within the party for dealing with unfair treatment. And in every party, every human institution, you have all these little skirmishes. And when they come, they are dealt with according to the process which have been laid down. Twice. We won't allow it to happen twice. I was going to weigh I am Papa Kwame na Batelsa. A maybe a chemono, yes, swafwa, no show my Ghana, Yefisem Bambo Huns and some so, and yet in Cananina, a Yura Lanko Chiremate, Jazzy said you know, and I know who are Pasoni and Pipi Amanyukuno, and I know no, a two be no. Now, national organizer, Edema, a Hejo Bojo, a Yezu, a Yeza, I de big Kendi Amanyukuno, Yera Joseph Yamin, so no, a de Atuga say, Yan Papa Lanko Chiremate, the problems, they how na tetin and tepoya, when no Musi say, Namani. Na Papa Kofua
wɔtwe ne de bɛɛ no twe abrantie yi wɔde ne kɔ America kɔyɛ ambassador ɛsa so de ne bɔ ɔman mu bɛyɛ ne minister trade the presidential special initiative nyinaa ɛka ne ho pii no so ɛtwe alankyerɛmaten bɛɛ no a ɛna ɛkɔfa saa problems yi ɛde ama Ira Alankojo kyerɛmaten na ɔse kofo anya de fi sɛ kofo antimi ɛntwa ntoma nsi ne yam ɛnyina alankyerɛmaten akyi dendenden ɛte sɛ ne mampɛdin na nado danko akufo de wɔtwa ntoma de asi ne yam ɛde ta ɛyɛ baumi akyi no wɔse no ɛne ade a aha alankyerɛmaten pa ma menkasa as somebody my politics speak as somebody may name security honsam let me speak as a person, a Ghanaian. Alan Martin's resignation, I am surprised to say Alan Martin has waited all this time and Sana who say Namanyo Kuno and you was a watinum. That is my biggest surprise at this moment because from the days of Mampeniku 4 years, Alan Martin, a minister, and or a threat to Nanado Danko Kufuor and then Nkofo. And interestingly, President Kufuor never helped Alan Martin. Or Mampeni Kufuor come Alan Martin problems are when because Alan Martin and your problems are when because of a dobia now Mampeni Kufuor woman. Abzafo Yera Joseph Yamine national organizer the men this Yamanyu Kuno no so ne DFA Yera Alankojo kyerɛmaten ne ne ekoso e na bra bom na manyo semu chese e na ochese mampende da kofo ka ho bi e na o ma ba bedu ba bi a wono ma edrui Abzafo Yemfri papa ne nsem no ho ne yemfa mon konsem fofrom ye dem okomra smege fiem entiti ababeto Sompa nsem chefa prono so chese September abosom ye women de toso aduasa odonfo ya domo a ene Commonwealth Parliamentary Conference e be koso Ghana members away and your tosso edusia insia na openi sero kwabna insia oko Ghana mrase gefie mu a wo clark ewo ho na odi eye mrase dwane nyina nim ede sansem echechire mu sa eye Commonwealth Parliamentary Conference na eba so no ade kro be ye niam on be tutu wana morning ade ochechire mu se de kire yen. The conference will take place from 30th September to 6th October 2023. That means starting this weekend at the Accra International Conference Center. Under the theme, the Commonwealth Charter 10 years on, values and principles for Parliament to uphold. The conference is aimed at fostering dialogue and cooperation among member countries to address pressing global challenges within the context of common values. Abzafo we ayo pani sero kwabna ensia okomra so yefie mu a wono ene ye clark krachi ya wo honum na ochichi nsemu kakra ede ya kire no ene da kwan se sa komo wo fama mayi nyina mra so jafo no be hye omayi mu a omo ade omani be kire menhia himfie na ewura soso no womo abane naso na chese womo ene na babedi benu komo kakra abzafo ye ni di sa na montu we yachi e be fa to bia ye mfa enkamemo ye demo eko eye Swami Municipal na openia wono ene ye Municipal Disease Control Officer Yera Nana Akwesi Opiamensa no de futu koma Ghana ma de hie nyina se koba se bi o man no ye suesu adwene ye keka adwena bom ye tutu ana mo bia entena ba bi mfa won san hye o de mere fam ntwitwi woni se penimbo ne bia wo yin from abone wo VIP bus mum se me de memfa ho ye nyina yemfa ye ho nyima jim jene no man ne ye ya eyima ye nyina Nana Akwesi Opiamensa Swami Municipal Disease Control Officer Ninsem Enie. Tiwiase bibia timeto. Na da de nso goto onu. Ze so to ha na odwene. Odwene kwa ochi, odwene kwa wani. Se metiwiase tiwiase bibi se si ade ne. Sa adwene ni nya ya se ne yen kan ye homu. Na se so ameman. Yen sa se yen tete ho. Ya hyehyɛ timi kan ko hyehyɛ timi ba. Yare timi ba. Bibia mfata bia a ni pampe bia timi ba. So ko basa ade ne. Enti hyehyɛ se ye dwene ye ho ne aye hyehyɛ ya se bibi to ɔman no a adien ene
yie bitimi aye ansa kora na aban mpo dina bua nipa kakra ya no se ne ye di chire kakra ne ntitiye ma wo mo na wo mahu hia se wo ho atam bia so bo ho so enyo adwene se obi ba be bibia ma wo da bia so dwe so no makora wo fi so timi gere se wo ha ntontom ba wi ne se wo yare ya be yende Abzafo we ye nana kwasi pia mensa woko so municipal wono ene municipal disease control officer ye gira we so na no pen sama e baba no de beso mo na busiafo ye famunsie ne yukwada obahene yadubu ache sa so atena se biade ache bia dwumadi wode to aso frɛ na wakawasem sa medede abo malibi aboga no pay akosia so mo ne chinchin fidie ne de ma me asante abo a Benedict ne ye semfo pani ya mamo ache anopay Sompanie, Cassia Bonnier, Sompanie, or Sompapanie, Sompanie, Radio Nier, Yabo, Yaba, Sompa, Sompa. Mr. Opoku na upi kama iba ho. Asembania. Okay, last be malaria do na wo kire me no. Come here be pow. Enso me do na free me team. Na wo hwede to ano. Me sister bi baje to ane so kotobi so me friend na menya no. Na ne aduro be no no. Heba Mr. ni pedin e na di kan na me ref. Dwumo heba Mr. na. Aha, aduro ni ye. Wa aboa me. No kura dwumo heba Mr. Obi e mama na no bia sema wo kan no. Obi e boma ba so enso nyam na ye. Dwumo heba Mr. Oye brebre nya bi twa sisi ade pa. Asabro ene malaria wo di no. Ha obi na wontumi ni dia afei wachiri bremo oba na fiti kro NCC so it's a menstrual disorder so obi sisi ha no pa ma ejeba ne to ase ha menti wontumi nanti ya onpa dwumo heba Mr. to abako na won hwade dwumo heba Mr. wudi ho adanse a won fere esramo amobo maba so no monfa ba so bon mo na dwumo ono ye duro no bisa na dwumo ana Dr. Dwumo kira kwai no man ye 0244 043 110. Hello, Kofi. Mabedon Nkoranza. Na maye wad. Kashe wame hunyina sa. Unu ya mani abre. Miniska. Simi ya maji senka bedua. Nanka mako Fidelity Bank. Nama koi cash kakra tume ho. Nanka masendi ska so kakra makosia. Enso me baye Fidelity Bank. Ebi ni ha. Mama nezumi rubber bia. Yesi cash ni ho. Oh, se was a frementem. She, mama show. Bisa se. Ope Bojibo Ventures. Bojibo Ventures. E hon kwa. Eni ye yisika. Esan sendi sika dudu bia ope. Oh yes, mobile money dear network bia. Ubo number na nedem Oton Richard Cars, NSM Cars, oya transfer, and also register SIM Cars, network bia. Hey, oye we nyina. She, ne yesima wie, Bojibo nkwa, ene Fidelity Bank, ene Eco Bank agent, o Nkoranza ha. Se ubi account, o sendi obi sika, anase ukojiska ede free Eco Bank, anase Fidelity Bank account muno. Ko Bojibo Ventures. Mfa ho ne bank ya obi save. Ubetnya sendi kama no. Ewo Bojibo Ventures. Oh wow. Yisweshe no so ye adwuma. Nkoranza Bojibo Ventures ewo adinkrase. Edwabo nsan no nchepe. Mera se minua. Fre Bojibo Ventures ewo 0248 089 463. Bojibo Ventures. God of vengeance has won my battle for me. I'm a winner man. I'm a winner man. He has won my battle for me. I'm a winner man. Hey, into Kanisa heba Mr. Na ye we obu ni tot daman. Kwaju. Ayasa de ye pa. Bade. Wo ho na wo ye osisi moduru. Nansan. Sisi ya de defo to see me na me yire sui. Ayasa football. Opasman numa pasi ama no. Opasman numa pasi ama no. Nebasa. Kanisa heba mesha ene yedi yesisi moduro me num bi na me yire num bi the medru is wakeka da oyendam papa kanisa no oh aduru de ye kanisa heba mesha wunum bi na bawura osisi no mu yesisi yade nyina afiri ho no na di me firi ha pe mokoto bi tumi kapa ma honya ha wo ye obawo bema wo emfa osisi ni agro nom kanisa heba mesha kanisa nya na wo man mu heba ene pharmacy shops na mu atufo fresh 0247 887-436 and 02-02-990-943. Adre nye ma pimfo oba ma abofra nofo ene mofra ni murumfie dumie FDA agi adwadie nkatoi atum Mikudie ojiga jai
adagye nim krao akuya se wokase wukunu agiga asɛre ne bufu a okɔta ne mpa oh wonti ase kyerɛ sɛ ɔno mmɛmɛdro seko giga herbal mixture onya hoɔden a bɛɛma hia sɛ ɛyɛ male vitality ayo mate ase kyerɛ sɛ wukunu nom seko giga herbal mixture ahoɔdere ba ne mu no ɔde ɔde bɛyɛ sa pepepe bɛmara gasa seko giga herbal mixture no unia sɛ menom a ahoɔden bi a menya no ɛho adanse na me wife edie no sɛ me na tifi seko giga herbal mixture ma me bi nkɔ no na me so me nkɔ giga Ubenye bi pharmacy chemical any herbal shops. Atufo nko Seko Herbal Limited Kumasi Bon Ofinsu Road wo Bengal filling station no for 0244 799 506 and now 0243 822 010. FDRG ejwedi nkrato yatum. Grace Girls Medical Suppliers no kwase mobedon kranzaman eni nkura hodo atwa ho ahia nyina ni senti ni se wiase yesoi kra yesoi yare na Grace Girls Medical Suppliers muna mayesa be kokromoti a yentumi sam homo podda na makofa be fomfidi ahodo a yede hwehwe nipadua no mu etu yare ase free abrabom mekire fidi ahodo a ebo yen we dada setenem emo ye pomidin no egira brane apomidin so ye dwuma konkura bata ahodo moda roma mesi bibia kire mu anyado de me kan se Grace Girls Medical Suppliers wabo waba our face aid niema wodo ni nyina bi ebi te se first aid kit plasters cotton wool mesi enfidia wodo edi akotene e wa yare sedwuma mu ne die ubenya ni nyina bi o Grace Girls Medical Suppliers surgical mask stethoscope oxygen mask eye chart scales blood pressure monitor pregnancy testing kit thermometer resuscitator bandage dropping bottle cane crutch antiseptic ene niema wodo pi abusu se tam Grace Girls Medical Suppliers a kira kwan won Nkoranza ejura kwan no so Honesta International School ne die nimhwe bibia ni afra homatrofoi 0200 705528 ana 0245 372919 Grace Girls Medical Suppliers apomudin ho niam de wofun na wafom kwan ehwehwemu mapa abeda di se wuyi yade bi te se diabetes ene mojabroso efiri ho a saa yare ye didi so yi yare a haga na fo adwen pa sisi yade ayemtim ena koko eye yare a se bawo so a woni anika ene anije wa brabom na 3A co capsules no ya heda to ye bo ase ene ya yese se wonum aduro no a koko na fifiri wo yam afifiri wo herefa ebeyidi afiri ho menim sabre ba bia wo ya wo temenka ena menim onipa bia koko ha no ena menim ba bia koko no adi wakoduru anika samo hinta samo sabre ya wo temenkan medema wo no se edin no eye 3A co capsules ya eye koko master mesra utie ne sa no nso ba bia ya wo wagana ha se no gia number yi na frɛ yen 0546 107 107 0546 107 107 0546 107 107 3A co capsules adroi ye koko master yi mu amu watachiman ene ne mpatamu mfomani nkyere efa fodwo ena afen so Gordon amankwa ho ebiemu nso Nkoranza ene ne mpatamu Africa Herbal Evelyn Amekwa Pharmacy ya ene Black Man Washing Bay no edi nhwe animu ahofadie Herbal Emos Efa Chemical ena abibiduro depot question way wow behunu no pejansa neje 3 points manenko remember nko good travel and tour company ben na wagana ha o ka ne kura no gine hudi enti ewia so o man bia wade wo koso no otumi betena TV ni radio so e ka ho price kura kire wo nanso anfeli sir hold on I'm coming sa travel and tour company kuro ya waka cho so apadwuma accommodation anya ho salary e wa brochira ma wo a obekọ sa pepepe say your school ana holiday na okron so a o te ne te 90.7 FM odomanfo ko US Canada UK, France, Germany, Poland, Romania, Cyprus, Cuba, Malaysia, Indonesia, Australia, Dubai. Just say if you are saying nothing, on to me when you see car. And your last chance travel and tour. And your last chance travel and tour, so I'm part. Was higher ticketing and reservation simple cry. Mama bonus wo. Oh yeah. Kumasi Obuakom Junction, opposite Church of Christ down. No bani 360 pharmacy for 0543 565 968. And Accra, Kiseman Junction, Gimpani Achimba Takwano so for 0553 985 231. Yeah.
Yabo yaba Sompa Achedie 2023 Bible say nyame Sompa pani say ubi ko wunyanka ene ewisia mobo enuti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 90.7 Nkoranza Sompa 98.9 Sunyane yakabo mu se bronyen yebema enisia ene ekranfo edidi na yenko ayetimi age se wo beboa yen enti se yesika fatu ahomatrofo iso 0598 559802 meetimu biem 0598559802 ediye waso yetara 1 media na November bosome no ne de edikan na ye tworo ekrafo ni din enti sa wo Nkoranza na wo ye krania kotro udin e wo Sompa Nkoranza GCB edan mu ho a wo sunyane so a kotro udin e wo Sompa sunyane night market ho a na Kumase de ekrafo nyina ba be tworo wo no din e wo Sompa ye ni Nrom hotel Methodist dia no hye eye busumi du ba kono ne de di kan na dwumadie no ankasa de bronya busumi ne de to so aduonu ba ko ne bebogya trada na de amode tom ye no ye de ama ekurafo yi na ye sika na ye ntoma so a wo betimi de ba mo a wo ye bi afie twem no emu adanse de mo a munnim Sompa Achedie 2023 abusuafo yamfa ye ho hyem na proposi prempa obo aduponko mu ye nyankopon obeyiye wiye Sompa Achedie 2023 ekunafo ene enyankane so wo mu bedidi Sompanie enyumunie Sompanie kasie bonie Sompanie osompapanie Sompanie radio nie yabo yaba Sompa since you're gonna make me feel so sad, you know say me can't just leave you. Hey. Sompa 90.7 FM. Idea one of shame bosse many worry obi when you be sane kwa odo science say but I to you we me sane kwa ni usain ni this is Sompa and yes son no one be ni ya kan ya yemwa na me Adea me anise me no watina che ya ye huna kuro aman sign se me doni tina we mboni 90.7 FM na my of me se sent no of me Sompa FM for me. Right, everyone for your Simon Munina Acheampong Abia. You call Sompa 93.1 FM. You call Fano Panu Siakase boy Asanya by Adea. Aha, I Sompa 90.7. You want Nkoranza Bono Apuye Mantam Emu. Na baby ye dri no ye bie dwumadi na no ye fa nkomodi a edikan anope ye ko ahoma no so ye ne nanakusi ko akotwen komo oko St. Teresa's Hospital eho na oye adwuma oye psychiatrist oye psychologist oye senior staff nurse ni position bebre anope owo ahoma no so ye no ni nkomo kakra nana mache Nana Kusi, good morning. Right. Yebo modern say be connecting Nana Kusi. Ene anope na yetime akoye ni. Ade nyache na ade biache a emunsem ene yede ma wo. Baby girl because me love you bad. Now you say girl. World Health Organization ebo amane say nipa keka ko beye opepe mienu achiripo 2.4 million Ghanaians. And mfie kakra ye wo ye nimu yi wo mo betime anya adwenemu yade ye pese ye hwe ye ka se adwenemu yade na eye den ya de na ye adwenemu yade ni nyina ye nkomo a ye bedie ewa
1.4 million Ghanaians and in the coming years we yanimui womu ebetumi enya adwenimu yade yete ye no ye yamahye kakra na ye pese ye no di nkomo na ochire ye mu ye kasa adwenimu yade a mpacho na ye den yade ho asem na ye kan. Okay, me da se wine no nefa kwanya so madam ni matiefo ina ase ina na tran ko ja on Nkoranza ina baba si wakwanya odi ama ye kasa adwenimu yade a adwenimu naturally ka ye pese ka hu se onipa bia sorry a otimiye na ade bia eto na akwan so ni sti na akwan so na pe ye wo bi wo a isa nyema bi ne bra bi ntino entimi ma na dwen na wo se wo de kasa e ma nipa hu se ase mo ka no esi so onipa bi coherent e wo se nipa bia kasa e wo ase mo ka no abawum ana adwenwum ana esisi na akwan so ba de hu obi e obakasa ne bia no ensisi so e ka de nipa yi se bi na dwen no si ma to kakra den aba ho eno ati ye wo suban bi so a obede na di abonten ama ya kase a nipa we ne gidi se timato kakra aba na dwo ne fa na adwemo ya de right enti wadarumo dia World Health Organization kan no yema ye yem hwehwe ye ewo ho ana. Yes I say yema yem hwehwe ye e bi say baby a me no kasa no me kasa mo say a toda obu no bi wa bokot kuntan wa sata de kama odina sondem oprichi onante kama kan ngine nkomo ne ikunu ne yere enete wo eji hunu sa ya gine se ya kama but in what the nimuno te de meka no ye be bere wo wa obede na di wo bia e ka se adiwe enkuye nti se World Health Organization decide adiwe ya ba o se me yam hihie e wo nyema bia e koso e coming years that e wo no e be say many people will suffer from mental condition. Right. Mpacho die na obi ya ebetumi amana anya adwenimu yade die na ya ekofa ba obrani beka course so no ebi ye die ya. Okay, me da se pa course no eye nyema bebri ana de adwenimu yade eba na the research ama ya tia se kakra metimi wa chana no pai essence embrenti no one there is the genetic factors and genetic influence. The genetic factor and genetic influence that the FSA can say mental illness and after adwemu yade no eye mujemu yade ye de wo e wagusiam enti say o mame o papa na ewo yade ni na say oni obi hia isan say be man ye depositor for any birth guarantee no oba wo akola no na akwa no emu miensa ana ba ku bi na obenya adwemu yade ndi ye kan say adwemu yade hereditary ye jifi ye mame ana ye papa ana ya ofo ade ba ko a edio really past experience and also past exposure to a stressor like a death injury e ka say past exposure and ye pase ka say ye mo bia atwam a ana obi aye e betimi ama obi anya adwemu yade ye mfa ne say bad time bi wa wo akola na akola no ye ji na wo na fa ni ti aboho sa ba ti boho na say ya nhwe ni a e be ba bi na ko wa develop adwemu yade afenso oba wa wo na muda atu bebere e wa ya sabia na say ye nya muda amfa mo ya onso timi nya adwemu yade e ma ni ye die ma e bi tin di bia ba no afenso alcohol intake oba onno enka onno mo nsa so a the possibility for you to get mental condition was so pa and this over here obi a onno mo bia onama sometimes ya na okasakasa e trese and some so timi de adwemu yaw yade ebre nipa ko ya tun after smoking mo nsa a drug weed cocaine any other drugs no the enemy say the usoja ewo mokasia ube mu say eni se bebere efa chance no so anase e ton first so dan no wo say na tu e tell say eni se bebere ye no e ti ko ya adwinu e kwa adwinu mu a e ma adwinu fa ba bi e hye nti e ma adwina ho obi a o so di ye adwuma se di obi ya ne de no wo de ntimi nya na sa nti wi e ti ma obi ka adwinu e ya de ape accident obi anya accident car na hwia se na ni ti aboho na wanya treatment ebetimi ediaba ase aging ebra ye nyini no na ya dwena ho odin e bafam especially
Obabinya 45, 50 years ago, I see when your money post. And my money post, do not attack. As I say, not you are more in adding a custom. I say chemical, like, Obi, 1 year, no, fire through. No one, I don't know. You will, you say, Accra, for me, I will your funeral. Right. Every day, my university, a Yama, Mamino, and for me, I do need to for me. The Agino air for me, not the Udia Aginoa. It's an say, and Yana, who didn't have all the Benintino. I do not kind of pet, that's a golden key. That's a year what Akrana, the Bretimina, Agimo Yadia, and Mani. I say that could be exposure to S3. Said your one year tomorrow, a radio station, you were did you machines with radiation. And who exposed to that radiation all the time? And now for one get S3, who exposed to those radiation all the time, which you know, you idea, and money. You will never be it's like a crack and one air courses of mental illness. Yeah, manka. I think I was here infection. Infection like meningitis, measles. Meningitis a boost, a spinal cord condition. The spinal cord means infection, it will travel to the brain. A very brain according a basa, which may anya mental condition, and as a measles, to brew and ask and Tanzania, a 2 will be a grabbing and treating ya, a granny benil, when ya Adumia, Amana, it's me Adumia, Dinama was better. Yeah, everybody can work. And then to me and from together. Right. Nana, yadasane said there was see Aboboso de Amaye na any dimu, Yan Sanction is say, na Mimisa say, I dream Yadia be a pet, and I say Guahodo. You're right, but I do me, I don't know, Owoahene baby. But this I say, oh, the blow, I didn't mean to me, you say, I the crop. This one is Mahuru baby. But opening the friend. Schizophrenia. Schizophrenia is a severest form of mental condition. If that condition is severe than all the conditions. I don't know about any kind of ultimately I want to sue. Ultimately, Yama, I want to so. They are always aggressive. A talking me pa, or me and Mima, or me and Jim Snack as Jack as Mima to Snack as Jack as you know. Those people they are exposed to this particular condition that I made mention of, schizophrenia. Right. You mean about depression. Depression so a tattoo and mapa because of this. A man in the can be emotionally they are moody or change themselves a room. The people know a depression. One of the types of mental condition is depression. When it is so many are conditioner, or also, or one in the Niaji, or one in the Raho, or one in the Niaji, types of you or any part, or who look at the and you know, Mother will fear, and now you couldn't hear any fear. I thought yesterday, or what was there, or one in the Niaji, I think I could have both types of the mania. I say dementia. Dementia is a type of dementia, also type of mental condition and also a tattoo aged people or more money ako money. Then I catch and say, oh, Nina, now I have more a bathroom. And the good one tattoo will be a 65, 70, 80, 800. And this uncle for any part of study out in it if you are one of the energy crown, I say, in the day, or your bath in the federal also, I know what number she has. If most of the time, the home can say, Mammy, or a for Papa, or a for Mammy, or a body. In the type of additional of the mental retardation. Mental retardation is here. Akra, now you have what they work for women and I know things so now said here also socialize with people no it's not impact who you then you mean that types in the I say back with alcoholism. Alcohol will be looked and some also the fact is also what you have and she back also I say epilepsy. And as a types of mental conditions in yo. And the Nana men Pessamina Adrimu Yadie Menya Dane. Okay. Moving past Onya Adrimu Yadia. You ever can say one, there were genetic
psych and as a genetic education. Wa bobi sheni ana o mame o papa ibi enya adwene yade no. Obetumi akọ ayasabia bia a mo hwe adwene obetumi aboa ati ama akwankyira obetumi aboa wa wo unya saa adwene yade na ye di ho komo ebi. Afen so bi uyo ba na se ofa afra ye be se entanfa ayino entmefi ayata afa kwa ya fabia na ye ma onua ebetumi aboa. Afen so wonye register obo kariba enko empamugro ho anase eni de ma eni empamu agro akofa ani na ba no wanko ye wanko tete akla no dachi wanko konya adwim how yade right afen so ni ka so twene ho free yade sa ye boy hu a so twene ho free akọ ho de mata no onu makọ na ekọ adwini ma eki ma onya yade ase we drugs samo cocaine heroin ada drugs yen trauma yen ma yen fa ye ho nyede enkonkoshi ekimenya adwimu yade afen so ebia peme de bia adwini timagina ho a adwino enkeki ana adwina ho de enkofom ebetini aboa yen afen so yeye adwuma wo the radio stations no dem bia no o se ye twe ho free ba bia radio no eta free ba ebetini aboa yen aba adwinu yade no yetini atwe ho afiri abra yen konkotum yen kofa how emran yen dachi ene yen abushia emfa how emran right awan nana ye da se anope ne nkoma no ye die okay ebuzafo ne awti ye nana kusi nana kusi ye psychiatrist ewo St. Teresa's Hospital, a senior staff nurse, or a psychologist ne post bebre na anope ono na ma wachechre ye niema binum a wo ya obetimanya adwemo how no ebie no enti ye beda na se bebre ewo ha enom na ye bo modern se bibia ebetume aye kama ede ama ya de ache bia dwumadi na waso egusu a utie no yegusu a yeko yenim enche maestro ede sports ebebre ye no eno achie no nkita ho ne amanebo a edi achie nyina ye de bebro na maka chro se enne no yebedi enkomo wohwe busua ekwan na efra sache ekomadina no se de ekwan na si abuo ne se de aye no se wohu mfoni no a ehu sene se de aye de ya no ka ne keke no ya ye pese obia ehunu bi na yedi ho nkomo na no ye ne mpanifo kasa aye no wo mo ka kire ye se ye momoden se ebeboa ama bibia no aye kama na ye pese ye hwe na yedi saa enkomo no so anope ewo ha enom na ye betoa so akoye ni mamenye enkratoe kakrai entwam na meba na che afede yatiesi adwuma no ne yemu nko a. Hello Kofi mabedo Nkoranza na maye wa kashe wo me ho nyina sa wo me amani abre niska me imagine senka bedura na nka ma Fidelity Bank na makoyi cash kakra to me ho na nka ma send this cash so kakra ma kosua enso me baye Fidelity Bank ebi ni ha mo mama ne so rubber bia ye se cash ni ho oh se wo senka o frementem hwe mama show bisa se ope Bojibo Ventures Bojibo Ventures nko a ene yi sika esan send sika dodo bia ope oh yes mobile money there network bia ubo number na nedem oton Richard cars and sim cars or your transfer and also register sim cars network bia oye we nyina hwe na yesi mawie Bojibo nko a na Fidelity Bank and Eco Bank agent e won Nkoranza ha se ubia account o send obi sika anase ukojiska e dey free Eco Bank anase Fidelity Bank account mu no Bojibo Ventures emfa ho ne bank ya obi save ubetnya send this car no Bojibo Ventures. Oh wow. Yeswe no so ye adwuma. Nkoranza Bojibo Ventures e wadi nkrase. Edwabo nsan no chepe. Meda se menua. Fre Bojibo Ventures e 0248 089 463. Bojibo Ventures. Minime na me dia ne me.
na amasia any life group of companies. Ya me life herbal mixture and life power capsules. Na me boma akuafo, a teacher for, a driver for, ni obi biara oye adwumaden edino. Na me life herbal mixture de me ohuru moja ene ntini mu. Na me ifi biara nso afri nipadua ni. Waist pains, stomach ulcer, ene honam ya biara. Eno na me life herbal mixture me ye ho adwuma. Life power capsules nso. Empanfo a wa ho den sem wo fom e wo mpem. Emma won so enya tinka e wo mpem. Obia yare enti oju so ntentem. Menstrual problems. Emma won wo how e wo wona fichi komu. Mo be dem ho. To life herbal mixer any life power capsules. Nkoranza Abibremo Herbal and Surgical Center, Satmov Organizer Health Center, Rasbobington, VRA Animo, Adu Ajay Chemicals, Old Market, Asuma4 Chemicals and Pharmacies, Ubenya B Ewoho, Mali Boga or Abuantam, Nanano Information Center, Dr. Nkwanta, that is Sam Chemicals, Akum Sadumasi, Elder Apia Chemicals, and Kwabe, Sachadumasi, Mandela Phones, Opsis Sachadumasi Rural Bank, Francis Chemicals, Bushia Police Station opposite, and to Annette Mobile Money, Police Station Dadano Echiho, Agima Medokono. Any drugstores BM, Nani Dudumu no, Fre 0551 880918. Life Uwankwa Owoahene. Anokwa gateway mixture o hyase nunum ye ama wopomode agina brane na samre ya wutimi ne mrantie si akan mo mutete goide na ya sempa na minim se onipa betumi awa ahoden wa bra woni apomoden na se wanya daje ampre wa pomoden a wo ba sai bre ana osika de apre apomoden ye na nanom antwe anyare ansa na wo ye won ho aduro wo mo nonum hahama ade siesie wo mapomoden enti enei antwe anyare ansa na wa ye wo ho aduro nonom gateway mixture nafa pre wa pomuden se eba no wo general well-being gateway mixture eya pono kwan de ma wa pomuden gateway mixture ya bibidro krojia ya nom de siesie ye nipadua enya ma opemfo obatan ya oma ne banofo ene akwala onde 12 years gateway mixture eya 3A Herbal Center Nupa Nibia at phone fresh 0546 107 107 it is a see opame fro eja na sa brantie ene e frame eja brantie FDA Dwede nkrato ya tum Yebesan da yetiefo nyina ase se matwen ye na yakọ aba nkomo no yekọ master be sports no ye wi a yade de aka akire nyina no advert ne aboafo 90.7 FM mo dwede nkrato ebeba abeto aso de twato na yetumi akọ yenim akasima mienu na abo anope no nso ye ma de maestro kwan na anope o de sports na aba ye wie pe yebeba na yaba bedin komo ene edadue ewa ha maestro good morning. Good morning, legend. Na apomte saying nyame adom ne mpa ebo ye ho ye pa yeda say bebre say ahoden ewo ho enom well Sompa intercommunity tournament no yadru hen na say ahoboabo no etesaying all right legend me da say nyame adom bibia de na kwem right say they started day 1 2nd of September na ya born kakra ye de sum nyina AC on the 1st of October 90.7 FM kama no me no kasa ko social media no so say YouTube and say Facebook no bon sampa Sompa intercommunity gala the pan ultimate grand finale na eba so no home flyers and number bia utim se nyame adma Sunday no enye agro akra bi be se enye yini agoli park no so nti nyame adma coming Sunday grand finale no ene de ehye so first and second then at the same time you about 3rd and 4th now bibia timi aye kama 3rd and 4th no kick off no 12:00 p.m. now grand finale the pan ultimate no and so aye 3:00 p.m. na ye de ahyehyɛ so ne ehunu ba bia aye susan ede body ho no ebe kwa kugu wonam krum so anya bia nim flavor ne nam krum enam krum pa nra sei nervous de me fa traffic light na so area on you do na boys bia bochinku on so ma sa ade ne de mo ye den bredi de ko nam si o me de anya me na me kyere omode mo na be kire nti du a yes anopa mo hwe Facebook do be Sampa Sompa intercommunity gala maiden edition no grand finale no ade se baso a obehu Adeshima versus Brady omo na timi advance to the grand finale and then Koforidia and Dr. Nkwanta 11 targets womo enso about 3rd and 4th no na yahwe na bibia timi aye kama na unim se nyame adma legend on that Sunday no enya asembo fra kra
enya asembofra mpanyifo the arrangements pina gu akwan nyame ya adoma se de yedi kan edito yetifo ene eyomo participate communities nanim se wa obedi nkunim 20,000 Ghana cedis ankani 200 million ene yede baby developmental project ade bia open to hear forms no mo faaye na obia state nioma miensa o hwese yebetim de sika no ababe ya ama no eno achi ye shebo so se wa obedi nkunim no after see this 20,000 ebe developmental project no ensan mpanyimfo so di agya kwa yenya awokwa eno ntimo so monye 3,000 Ghana yes eno de nkramoni beka se gauta Ghana ma park no so aye de show nsam mfa nkokwa mu eno nka 20,000 no no bi bisa se ene sam beti 3,000 no afri 20,000 no mdabi entesa 20,000 no ejina ne baabi ena 3,000 no so jina ne baabi eno nti sa na ti nti wo ji a na wa hye no so se 23,000 Ghana cedis ena on sabetimi aka ewo eyo community no eno ti set of Jesus ene football so it that so utim say dabi all right my so me na wase na afi ye na ye homra ye ba wo de nsem nyina agu form e de amaye anope ye ba sisi a magic in the air I love it. Seria honsam no enso e ban na no pe wo Sompa 90.7 FM na oso watimi hunu de ekoso e wa agodie mu nsem aboafo pi na enso atayachi ene atranse na no pe de nsem no enso etimi aba edin no eye Benizadon ko betima from pen maestro e ma refisa systematic enso e wo eye studio bi a oboa na chese MCR ho mfonya ho do na no pe no e betwa gwe wo YouTube saso na Facebook no wo so watimi anya bia hwe na bibia etimi aye kama e wo dwumadie no so hye no so se o ko Facebook no wa share like ja comment no e wo ho brepam ye bre na ya ken kind kama ediama e wo show no so na bibia enso atimi akonkan no achi uko YouTube a eye Sompa TV on YouTube e ho enso benya program ni bia atimi ahwe na bibia enso atimi aye kama na no pai e wo dwumadi nso na quickly yemram na nsema edi adancheche di ebu afumpa di amanfo akachi ane pana na no pai ye ntenetene na bibia entimi enye kama na quickly ye starting sem na ne ye kwa kopim o the Black Queens of Ghana winim se enche na ene women's AFCON no etimi abaso na enra qualification game back etimi to dwa bra oh my Ghana ye meba wano 8 minutes my yana team edi Rwanda edi boy the first leg no Ghana ekwana ni o me kane mako ensu kusu na second leg no 8 minutes to danra ewo eye Accra na game ni ba na we na Black Queens of Ghana ato atena no mako enum ama chese o my yana team edi Rwanda wo mo antimi ansi adabraka abeba wa na team edi Alice Kusi wo no entry etimi ball hat-trick Evelyn Badu edi ba ku piso and abeba wa ndidi Stella Nyameche wo no ensu 93rd minute wo no ensu etimi nya the last goal edi ma the Black Queens of Ghana mutimi winning by 5-0 eno enso ye niji sema eko ediama Ghana ye meba wa no na eno achi ukopema ye ade se ne Ghana ye head coach ane obwa na chese Black Queens na timi afa ne ntuma pefra maami ane din enso ye hotel na maami no obo adwuma pa wonim se so far 7 games maami no adwuma obo na no edin ni nyina no enya ade se what test defeat anase all conceded goals wonim se Ghana against Benin Ghana ko winning 3-0 ye betena fie Eshe Senegal 3-0 saso ye timi bomode Eshe Senegal e wo no ankasa ne krom 1-0 ye bomode eti o mayane tin edi Guinea ena ne 3-0 saso na Ghana ebe tena fie de twen Guinea man no ena ne omo 4-0 ye to Rwanda ko na ne 7-0 ena enra yetimi enso asia che Rwanda e wo my konkro Ghana here ana ne no 5-0 so far o hwe ma after so be fa adwuma no 7 games so wetimi abon 26 goals ena wetimi ahye edi ama the Black Queens ampa wutim se ma ne modem no was no wonder sa no pay Owoahene say ma me we dia was ye Blasters adwuma no enso etimi edi ma ne sanse goals o mo bono ano edi wutim se ampa bibia de na kwam na de ma ne record no
very very excited and say so far enya dey say wa concede goal say o concede goal kra no ano edin encampus obetimi lose game and which say ne Black Queens of Ghana head coach no woro enso ebo adwuma no pɛ journey show na was Sompa 90.7 FM ampa be say maame no nimfoni enso da so timi sampa adwuma no obo adwuma bibia enso konkan na yentinsim e ofie not just ne yenkodi nkomo the Bet Power Premier League after week 2 team of the week no enya ababonten ade say so far kopima goalkeeper no Brent and the Daniel Afo one esina kan edema Accra Lions ho and odin nkwi saso na bomadi we pima right back no Brent and the Kote Emmanuel Kote one esina kan the man so Atema FC Brent and the Steven Jima one esina kan the Accra Lions Brent Clindin enso the Samson Richard Samson one enso esina kan the Nations FC Brent and the team enso Eddie Anim sina kan the Accra Heart of Lions and as Heart of Lions bobo kuno ho and on enso edin nkwi ho no ma yere ho 7 to janti when Brent makoma ko na ya wo complete team of the week no a defensive position or na bibia enso etima kama over 3 men Melford na ya Brent and Didi Abdulaziz Nuruddin wonu sina kan de ma Accra so folk Brent and team enso Eric Botry wonu sina kan de ma Gold Stars eno enso edin nkwi Abranti and the team Eddie Stephen Kwajo, one Sina Kaidima Bechem United, where any 3-man Melford Almo and Sweetimi completely and a team of the week of March week 2 Bet Power Premier League. Attackers no say the Hunsem and Sweetie, Abranti and the Saka Delta, one Esina Kaidima Tano Bofakwa, Sasno Alex Exo, Esina Kaidima Gold Stars, Abranti and the team and Sweetie Redu, Esina Kaidima Career United, winning Ranchemi and Sa Omu complete coach of the week, no, Ekodima coach Cassim Mingle, one a coach Edema Nations FC Bobo Kuno, or Dr. Kwame Che Complex away. Any team of the week campaign for Tenasro, one and sweating area Babontain. Now, and they wouldn't say, yeah, Duma, dear say, and Krobia Kumasia Santa Kotoko next face channel, one answer bet me up Eddie Tia Club and the team Eddie Career United. And it just some everybody banner say nay, a Branty on the team Eddie Richard Lomte, a Branty answer to me bounce back to the pitch. Likely says I game no answer bet me Bobby, Nabi Pia at my camera, Eddie Macrobia Kumasia Santa Kotoko Pano, Yere Hun 7 answer 8 me tuja. Now my concrete Ghana tell you for why I reacted then there. William says so far Uko Pima Yamia Duma, a Adesa Confederations Cup matches a whole draw. We can debate me basso, Ghana representatives to any womb. Kopima Mediama Ebo Champions League and a club and the team Eddie Dreams FC and Swebo Confederations Cup now pay reporter Ebo Boedepa and it's a Ghana a center referee Papa the team Eddie Daniel Nilaye the Eto Janano Penny Sepenipani Timia Bonitin says Zamali game a bit Timia Toja it will be my to Egypt Cairo International Sports Stadium no the Eban Sydney Daniel Lai and Encouragem and Twairem and Fentia A2 clubs no and the Zamalek Ebo Club and the Atasuli or Mufri Djibouti when they Papa the team Eddie Daniel Lai who joined show was from 90.7 FM Ubo said Daniel Lai in Fonino Pampa, Bema 10 gram kama, with him so Jinam no better why the Mama Bipia, and so at me I kama, and no answer Kakra if you game them, and so to Jan Nano pay. Now, Mammy Fanco Pion himself crowds of folk, so for my imagine say we can do more matches we are, and Yamia Duma Benede Piano, one bet me have some friendly game by Aquampo, never be to me I kama, and Ra, I just a crowds of folk at me for friendly games on the club on the day, at the Saba FC, and at the end of the respective 90 minutes in soccer action, now crowds of folk Abu Juma, which him says goes to 0 and a house of folk etimi share Michael Saponeshe go Kwame Obin Jr. and so etimi enya go Thomas Awini enya go Kasim Sisi etimi eshe go no be Hamza Isa woron enso etimi nya go and a Branty and Dindi Albert Jonde woron enso etimi nya go Edema house of folk commission says go to 0 Bromne club and the team Edi Saba FC and so ebo mo friendly game no with him sam pananshi no be bia de dana kwam na legend Edema club and the Dindi Accra house of folk any mpokro bia commercial Sante Kotoko a Branty and Dindi Charles kwa Sampon Bani Taylor Panimpana Kasa was a branch striker and team and so the Kasheli Warat no was a branch and was a house of folk munya but the man was in a branch and I do here our crowd of folk complain but Nunan say nay on betting me no be betting me passes no not just waiting me penetrating passes a panasa branch and goes no Wabeshan center left right never be at me I commentinate or Hesa Papa did Martin Copeman coach or no betting me abra no man you be betting me instrumental on film not just a supplies net me a see a panasa a branch and the team and so at a Kabaseli Warat Ramos a branch and ebetimi abojuma na bibia akonkan nso ediama Accra House of Folk na Chastela wie ye no wamana nso a wotisim e okrobia Kumasi Asante Kotoko na Chasko Kwasampo Bani Taylor CM Fantuja wo se hwe ukopiem e okrobia wo no time mo de Dr Prosper Ogumnate ba no wo kan se papa we all by all miss obe struggle ni nyina ne se ne quality na e wo ho ne first coming no enye sa quality no ene ho no nei enu te betiki time ansa na papa na timi apeke ne rate him ene nkoma Chastela enso di jakrobia
family no anna no pay ho nsem no enso etimi atodwa na turnover fa kwa enso yiri pebre wonim sampa omapa so far me no kase omo na Ghana Premier League no meka so omo da so esan so omo 4 points omo bo 2 games omo draw back etimi are ne back wotim se bibia de dem no omo striker aprantia ne din edi Saka Dauda Saka so yemfa ntodwa wo se hwe ene turnover fa kwa omani abre pa na omo babo mo game against Accra so folk no se fieru antu ampa kramo ebe fa no neoma na bibia enso etimi comment club and team eri house of folk e paro wo mo entimi emo omo ho esan se nya de so mbedi agro e wo eye sunyane Coronation Park eri enkoma turnover fa kwa omo striker Branty and di Saka Dauda wono enso eri atudwa nano pai na ye ni papa de din di eye Alaji Dade Eric wono ene ye general manager Edman Suatreman FC ye ni kodi nkoma se chawa na okra e ba ne sen esan se ne papa ne didi maso kuna du de na nko quality eye record editia Accra House of Folk ne mo ya ko esen Suatreman mo record against House of Folk ne nye esan se 3 matches amako akobo e wa we ni na no e de House of Folk no e funeral announcement na pagine no e kire nsem no say for me. Were you impressed with the performance of your team? Yeah, of course. We are very impressed because even with 10 men, we didn't look like we were a man down. So for me, it's an away game. Having lost by a goal to 0 against a club like Hearts of Oak, for me, it's a great performance from the boys. They had some chances that they could have scored. But of course, we also had some chances that we could have equalized to take the game to maybe make it a draw. But Mifilisa in all, no, it's been good for us. It's an eye-opener. It's just the second game in the season. It's an away game. Having won at home, we go back to the drawing board and look forward to the next game. Red card impact on the team's performance? Big impact because clearly Philip is one of our most dependable centre-backs. And wearing the captain armband, I don't know what really came over him because on a normal day, Philip wouldn't do that. So, but in all, no, even with 10 men, clearly, you can see that we gave House of Folk a good run for their money. And no, I am come up and you know, Alaji Dade Eric, and so etimi Eric Jaya, brother, or game against a club and the Didia House of Folk came no, and so etimi Abanaria. Now, pay report, I mean, second, and it's all PM or club and the Jing, Eric Nzemako Tokwa, Omanya appointed former Career United general manager, Panina Didi Joe Sam, say Omra, not just Omra me manage club and the Jing, and so Eric Nzemako Tokona Bipia, intimi, and you come on this note here, Janaso, Naya. Me ere afisemnesi nano pay emphasize the PSNP and from my Gospel Senior High School makato say remedials no wo be train we twa na bibia timo e kama e Gospel Senior High School na do ani eche eno achi ye ma admission e de ma form 1 students form 2 ni nyina no mo pa ye be gimu na chese atimi aboa na wasi no matimi atre na matenete na bibia atimi aye kama ntia no pa utie me na chese ne wo betimi atre so hwe no na watwere atwa ni ya e Gospel Senior High School e na do ani eche na yetimi aboa ni gisem say quality facilities and as hostel facilities are obana ultima ampa wasum jo ema ultimi suangoma ema teacher ni so kire wade ampa etimi to wadwem ema wo kire etwa no once ema bibia etimi eye kama ene we be ma na oba hostel facility manwe ho esanse ultra modern a hostel facility ena na Gospel Senior High School mpanyimfo etimi Adea Nkoranza krodwam a okọ na okopiem ampa ultimi sampa enhye no egu akwan mu ye pa ema bibia enso konkan sa so na wo ya beba wa ena wo pa aba betro remedials oba form 1 form 2 a ni nyina no oni pro no wanya blem esanse ba bia oda no enya fe na wo betini krom akọ pedan esanse hostel facilities wo ha ampa yeboa no watimi nya ba bia da enya asomtwe na watimi atwere wasi no na watwa atwa no one na bibia etimi kama anigi sam ne se enei omo mutimi twere 2021 2022 no ampa omo results 100% uhuna esewani ensese ye kachero enu ntin kwade nam kwanche bia na chese results ne beba no na wo uhunu se nei wo de kwa kodi security uhunu se nei wo de ko legon esanse legon gate no crowd offer se wo de be ko esanse results no wala ni be kasa ba viere enyenyenyenyenyenyenye e pa ne se hadwen enu ntia no pa itu anamon e Gospel Senior High School e na wo de wani etre esanse omo ene age omo atuma ampa enwuma sua no so ukopie mu a wutim sampa hye no gu akwam wunim se ene me no ka se omo qualified teachers and professional teachers a omo gibre agena atimi akyere wade ni nyina atini e besia tro kwan fa so answer questions wunim se obi on manye se wonim ade ne de nko nimpa na so kwan be fa so answer questions nti results ne be ba no ware e ba ne se hadwen Gospel Senior High School de ye wa abotre ye be tro kwan be fa so abomodien answer questions no na bibia enso atimi aye kama
e ba ne sa examiner no fa paper na o mark 1 2 no hu sampa di dama dia kakra de onkan mu biem na bibia enso e konkan we wunya ne ba bia age se God's Way Senior High School I won Nkoranza Krodua Municipal Assembly na eche ho na obehunu school ye kira kwan na ne mpanyimfo enso etimi adin sawoso na bibia etimi aye kama anopai free school panyimpa no e wo 055 55 00276 055 55 00276 saso na betimi afre 0247 847 434 na bibia enye kama entimi emfama e wo God's Way Senior High School said be ya also ne senior high school no wo de wa tra na so still enya de se results no unya de ope e God's Way Senior High School nko a e na anopai betimi aboa na bibia etimi aye kama enso edi amana seko jiga na no pai wunya binom ya bomode na pebi na bobo e sansa duro we no adwuma eye no masa enya asembofra eno nti bema se opese ugina na so na mema yesem ne gina brane dia eye seko jiga na no pai wu ko pebi abobo na bibia enso etimi aye kama enso edi amana gisem se bema ene enam infections ahodo nti wu ko akudon so no afon aye lengelenge o de rubber bi kra na ese takra ne di nu aso ne hadwen tuanamon na chese ko pese ko jiga ne bi na chese ne sexual infections ahodo a adokro se no komo ano entimi entutu ase emfa emma bema wose me de shema na bae wo de ho aboti chen nipa bia bomade ko pese ko jiga na chese bonabo extra time na bibia entimi enye kama bema maka to se ojonso na emu pai bienu ama ne nya so be wontafo ni nyina ne se wanhwe ya ne de katita gono na adokro sa no ama nyonso ne mu papai no tuanamon kona ko pese ko jiga ne bi ebetu gono na se syphilis ne etu ase wa oba wo so wakosu akuma ne sansa bia gugu ho na chese utia ya odenti de me so tuanamon mi ni apa nya sa wanhwe ya na kwakofo ye ne bi enso atimi ediaba anopa eye seko jiga heba Mr. ena wo kope bia bobo na chese atimi aboa na wapom de no enso atimi agina brane na nhihye no atimi akoyi wo de wani kyerem awo license eba shop bia mu a wo nsa beka bi eno achi na ubetimi ede wani achi mo pharmaceutical shop bia mu kwa wo se ope seko jiga ye be boa na nsa atimi akabi na bibia enso atimi aye kama ubetimi afrem panyimfo na ne omadi nkomo na nkyeremu bia open wo nsa atimi aka ewo 0244 799 506 0244 799 506 saso na betimi afre 0243 822-010 0243-822-010 obe frem panyimfo no na nkyemu bia ope dia fa seko jiga ho no yetimi enso edi atomo na bibia etimi aye kama Vibrant Multimedia Printing and Design Solutions anopa wudi wani airtrim na yetimi aboa na chese ne o printing ahodro say ye general printing large format printing ni nyina no ye beje brani aye ne kama enso etimi edi ama ewo Nkoranza Krodua mu a eno achi signboards ye di ho dwuma billboards ahodro eni impo flyers ni nyina no okọ na yetimi aye edi ama invitation card say ye funra adore ni nyina no uni pro na wanya blem a Vibrant Multimedia Printing and Design Solutions and I do any air channel panyimfo na tena say okọ ampa utim se photocopies awodo ni nyina no ye twa ni say da ho krojin san kansu no to anamona ko na Vibrant emu adwuma in a professional manner entimi emfama flyers awodo sorry any nyuma ko mo ba na yetimi abomodi abom na msa timi akabi saso na book banding ye di ho dwuma logos business cards ID cards plastic ones no ni nyina no oba ye beboa na yetimi aye ne kama etimi ediama dwuma de bi na ekoso na mo pese ye betwa video ni yetimi etimi edibramo kama uni pro no wanya blem fakoda Vibrant Multimedia Printing and Design Solutions na yenya adwuma no entimi emfa ema ewo Nkoranza Krodua Nkoranza wuri wani HMO Old Market Store Room number 20 eni butumu aye po adwuma ewo Nkoranza Krodua saso na betimi afre na oni edin sawo so 0245 46 3216 0245 46 3216 saso na betimi afre 055 930 1119 ofre Vibrant Multimedia Printing and Design Solutions anopai wo mo kan aboa fo ho no maso yasna dia godie mu nsem enso etimi aba ewo Sompa 90.7 FM ye den wa ba ba ye wram taw na chesa amanfo kroso nsem latest all updated stories no yetimi ediaba ewo dwumadie no so ye ba sisia. Are you ready? Updated stories no yam famrana bibia enso entimi enye kama ewo dwumade nso na quickly yam ram enro nso okopiem a ya tie se EFL matches ahodo enso etimi eto dwe no achi La Liga Santander yenya matches ahodo etitoye saso na Italian Calcio Serie A no na matches ni bi enso ekoso a okopiem a ya tie se no a say na various score lines no eno enso esi ekoye na okopiem EFL Cup na yenya club and didi Brentford City se alternate fiama Medis Braben and 2-0 when Timi Siada Braka Exeter City to Atlanta baako e ma Luton Town wo mo entimi
Sierra Braka Ipswich Town eto atena no miensa ema Wolverhampton Wanderers womo enso entimi ensi etimi Sierra Braka mienu ewo hono Memphis Town etimi to atena no mienu ema Peterborough United enso etimi tete kano on penalties ema Memphis Town enso etimi ebo mode editi nkuni mo advance to the next stage of the competition Yonkopim Port Villa eto atena no mienu ema Sorting United Sierra Braka bako club and didi Stafford AS City entimi anto atena ema Burnley led by Vincent Company womo to atena no mako na Manchester United etumre bro mo to atena no miensa ema Crystal Palace womo enso entimi en Sierra Braka enso on ma so far me no kase no adjacent Manchester United advance to the next stage of the competition now go PM French League Champion na adjacent Lille Metropole tena fie ema Stade Reims ena ne omo ka ne mienu emo Sierra Braka bako Juventus the old ladies of Serie A womo to atena no bako ema Lecce womo entimi en Sierra Braka Brighton Adea Akye Abia wono timi boss ago no edema Juventus the old ladies of Serie A aropa yede ho nsem no enso etu jayenko pemo La Liga Santander club and team edi Real Mallorca etu atena no mienu ema Barcelona etimi to etik atena no enso mienu ni nyina ewo honom club and didi Xavier etena Ramos Sanchez Pizjuan womu tumire bro mo to atena no mako enum ema UD Almeria enso etimi Sierra Braka bako ewo sa game na matches no be enso betimi atodwa na ukopiem elsewhere ewo matches awudu betimi atodwa na ukopiem ewo EFL Cup na matches awudu a enya de se be yasto asembofra Everton ebo Aston Villa Blackburn Rovers ebo Cardiff City club and didi Bournemouth ebo Stoke City Brentford ebo Arsenal Chelsea etna Stamford Bridge atwa Brighton Hove Albion Masasa game we no anhwe betimi another funeral announcement and Brennan Krabia and betimi ache say former Branty and didi Cairo Mitoma any Branty and thing any Ansmani Fatimu woman of Brighton no Masa no betimi tin Eddie ama Chelsea club and didi Fulham ebo Norwich City Lincoln City ebo West Ham United club and didi Liverpool ebo Leicester City or Merseyside and Newcastle United betna St James's Park no betimi ache Manchester City where matches awudwa EFL Cup matches awudwa and enso betimi atodwa na yenko PM ewa Italian Calcio Serie A adjacent matches awudwa enso betimi ajepene na etimi atodwa Cagliari ebo AC Milan Empoli ebo Salernitana Hellas Verona etna Marc Antonio Bentangodi no match Atalanta Bergamo from Bergamo and match bako eno enso betimi atodwa ewa Marc Antonio Bentangodi na bibia etimi ekama Inter Milan ebo Sassuolo club and didi Lazio etna Stadio Olimpico abo Torino na club and didi edi Napoli atna Diego Armando Maradona Sports Stadium no matimi abo Udinese Calcio where matches awudwa etodwa ewa Italian Calcio Serie A media hunsem no etodwa nano pay yemram ewa La Liga Santander na matches awudwa betimi atodwa no Atletico Club de Bilbao ebetna Basque no match Hatafe Real Madrid etna Santiago Bernabeu no match Las Palmas Villarreal ebo Girona club and didi Cadiz ebo Rayo Vallecano sa game we hunsem pi eba yebetimi edi atodwa ewa show no so na bibia enso etme kama Valencia ebo Real Sociedad where matches awudwa okopiem ewa La Liga Santander eno enso etimi ajepene na etimi atodwa na yemram na chese tidbit ahodo enkoma ahodo ekoso clubs na kache no yemfa hunsem entodwa wunim se nche kra na beto dwa sa Branty and didi Jadon Sancho wone ne manager papa and didi Eric Ten Hag mase jedem Eric Hag babonte be kanadwen na Branty and didi Jadon Sancho so be kanadwen na no era ne reporter eba no se kache Branty se nkonkopa coach na chew na nkomu ntimi mu adwuma na bibia ntimi nya kama Branty se me alatalata mwemwe enya de se me ko ne ochena so kan wakopa coach na so isanso so ohunu boni bia waye na reporter eba and so Branty and didi Jadon Sancho yabo modern abandoned from all first team activities yes ne ba bia first team ni didi kra no enya de se Jadon Sancho e wo so otimi pen ho onkope ba bi ntina dia first team players ni ye no anase facilities so mu use no enya de se Jadon Sancho enso betimi use bi any latest update if Branty and Manchester United Bobo no enso camp eba mame fan kopiem elsewhere e wo Stadio Olimpico na AS Roma Bobo no reporter me say ka join show na was Sompa 90.7 FM obo sampa omo third kit atimi ababonten wutim sampa Jason anu e de efe papa ubo mode na Roma bo sa Branty bi ti se Brian Christianti Paro RL Dybala Junior mo wo matimi abobi na omo ma no so ampa wo ma bo Jason bi utim sampa omo third kit of the season no eno enso atimi ababonten utim se hye no enso eguna kwam Erema Club and didi AS Roma ere ho nsam no etuja nano pay na Branty and didi can look at Romelu Lukaku Bolingoli reporter me unim se ncha kra no kopiem AS Roma yes Roma mpanyimfo ye very very impressed ewa Branty no performance no jameti ni se ne AS Roma mpanyimfo eso mo hwe se adan koma bia na Branty move no wo mu betime permanent wo mu ye ne permanent a enye sika na wo de koma Chelsea ne mo ma Branty and didi Temi Abraham wo mu de ne beko no makwa kwa swap na cheso mo nsaka ken Luka na Temi Abraham atimi akopime o Chelsea ene the latest update eno enso free AS Roma Bobo ko no camp e ba journey show na wo Sompa ampa wo be hu Branty and didi ken Luka ene Branty and didi enso de Temi Abraham so mu mfoji no enso de show no so na no pa ya yere ho nsam no etimi atoja nti Chelsea empanifo si kuntu ya ntia na eko anhwa Branty and didi Temi Abraham betimi aba na ken Luka enso de nani acheme AS Roma na deal no etimi aye permanent na reporter me secondary free Etihad ene se ne ukopiem a munim so mo Branty and didi
enso di Rodri Cascante Abrantian could di red card over the weekend. Report I mean say can say your opportunity Edema Abrantian din Eric Calvin Phillips nyame adom game against Newcastle no Abrantian did Calvin Phillips enso betimi start this game no nei enso etimi Edema Manchester City and your latest update I mean say can na Chelsea na reporter everybody ba and say no kopim Chelsea camper o mani abrese na January o so mtimi striker dependable striker ba ko no be kan Abrantian din Eddie Nicholas Jackson ho Demetri say mpanfo Egbali any to the poly o ma start consider Ivan Toney any Abrantian din Eddie Victor Osimhen the Nigerian international say ba ko betimi aba na chese wetimi aba be ram Chelsea join show na was Sompa 90.7 FM on Facebook we be hu strikers me no fanyi say that screen so we be hu Victor Osimhen the Nigerian international so we bon Napoli Jason Kama and Ivan Toney me no kasa Ivan Toney yetimi abandon and I'm betting issues be nyame adma January no betimi aba be si akan Chelsea ni abre say mranche we me no betimi afa ba ko na be pia timi aye Kama and your latest update I mean say kan na no pa na Mauricio Pochettino papa ni wa apili was one and mo bia fa blame Emma no ni nyina no say yes over the summer wotimi to Chelsea mpanyimfo anim say nkomo man experienced players back na bienu bi na nkomo ntimi mewura me Chelsea team num was mpanyimfo ntimi amfi o mabomi mfi taduku eno mo kosesa nkran edi o mo pae enu ntine mo bia emfa blame no emo no Mauricio Pochettino and your latest development free Chelsea camp and so start eba na Bronte and Didi Palmer report I mean say can say Chelsea game against Brighton no boy no betimi start game na dia man Chelsea and your latest update at Chelsea supporters man pay mo nhyano so the young chap amutimi sign free Manchester City no boy no betimi start mu first game and so dia man Chelsea Palmer no latest update and and so eba na no pay na panyimpa no Didi Eddie wa confirm yes Newcastle United ukopimo ma Bronte and Didi heavy Bains Abrantian and the next 1 month and now they say heavy Bains and so betimi asi akan we so mu game betimi share 8-0 against Sheffield United no Abrantian team cause sustaining injury the Urban said the next 1 month there Abrantian Didi heavy Bains and so betimi atnetri na bibia and so betimi aye come na Madrid na report am say kan and say no ukopimo papa no Didi Florentino Perez on ni mpanyimfo ani apre say the Abrantian Didi Xabi Alonso where manager Edema Bayern of Leverkusen no panyimpa no and so betimi apa na chese waba be boy juma Edema Madrid Boboko no our club and Didi Real Madrid and a latest update eba na no pay and unti Xavi Alonso report everybody pa and some Florentino Perez or yada panyini bruta wo hwese neni sabetimi aka no na chese Madrid adwuma no wono enso atimi aba befa na bibia atimi aye kamana Chelsea ukopie ma masa Chelsea munyo wunim se nte kra na beto dwa se Claudio Makelele watimi resign e the free Chelsea team no and a latest update eba and say the football daily mpanyimfo so confirm say panyimpa ne Didi Bruno Salter after see Pam Graham Potter no eba befa adwuma no Demetri say Bruno Salter and so atimi resign now ene ukopie our Sky Sports omutuma dia yato ne the football daily say enom see the announcement na eba. Well, after making their worst start to a season in 45 years, Mauricio Pochettino has had a departure from his backroom staff. First-team coach Bruno Salter, who joined with Graham Potter last year from Brighton, has left the club. Pochettino has yet to decide whether to bring in a replacement. Bruno acted as Chelsea caretaker manager when Potter was sacked after just 31 matches in charge. And on back pages tonight, John Cross spoke about the situation at Chelsea with co-controlling owner Behad Egbali entering the dressing room after the defeat to Aston Villa. And on a latest update ever after Aston Villa defeat and Bruno Salter and Bema Baby Nemu Wama Menina and on Tipanimpano and Swedi Jumana Torum our Chelsea campaign Casa Mauricio Pochettino and Yabre a Sansa was Sonia assistant manager no and Swetimipa Eba Buena Bia Etime Kamanako Piemo Madrid reporter Eban so Makodani did the other gule William Sanchez Crana Boy where you can find a free club and a dear Fenabati and Swetimi at Dinner now Branty any move no Equaye Deja between club and Didi Bassa and a club on a team Eddie Madrid now and Oba no be prior now we are Branty and Panse back to training grounds to Eba Nano pay and he said a Branty and Didi other gule boy no Asia Kupra ewo training grounds and so ya rehosama 18-year-old boy no Masa Asat now and yeah this old team making it derby at the Ama Madrid and so ya rehosam Edema Turkish International other gule yere honsam aku 18 baso against Rayo Vallecano. Diamante is a systematic Obama Miss picture no. Jesse number 27. Wamadi Mubada go to almost Omudi pay tribute. Eddie Amapoy no any sabi. Wamaka any pabonefo muku no say ene still investigation go so cost na why and sabe so no. Masa when he be brinti nei club and did a Cardis omu game against Rayo Vallecano. Omu say Jesse number 27. Na ya church Mubad ya pejan with Viema e mani nyong be the first to know. Say Sompa 90.7 FM. Yama latest update DNTR and Cardis omu ya sadie no. Eddie Nigerian musician no. E will show no so
so na mame fanto just okopem Paris Saint-Germain and Oma Brantia ne didi Zaid Emery de eto jane se ne officially o mama no 1 year contract extension ama Brantia enso etimi atno not just wetimi extend the contract no e de ama club and team e de Paris Saint-Germain na Olympic Marseille reporter everybody pa and say ne papa ndede Ivan Gennaro Gattuso or era ne omutimi aparo and announcement ni benya ba say Ivan Gennaro Gattuso wo be kaya Italian 2006 utimi say ono no ka squad omutimi kwaji 2006 World Cup we Germany no na panyimpa we akwa we gina mfimfini wa masa buga pa Gennaro Gattuso ampa akomko akadwa ho panyino no epa na wa be fa adwuma no Olympic Marseille na wetimi apo na bibia enso atimi aye kama on this note ye gina so ne atimi di nsam ni nyina no asi na no pai e wo dwumadie no so na bibia enso atimi aye kama na no pai masa makacho se apomdin de hu hia pa anopai Grace Gaze Medical Supplies wo mo se me fam to anim se bra apomdin ho akade bia wo pe no e Grace Gaze Medical Supplies e na wo wani etre anigi se medical appliances bia wo pe se wo doctor wo nurse empo e bia wo ko nursing training o practical items no wo pe bia to a Nkoranza Krodwam ha makacho se ni papi ene wo ha ni nyina se obetu anamo na wahwehwe Grace Gaze Medical Supplies ene mo friend mo ko senior high fofra mo ko science no mo mfa mani enchim mo practical items ni nyina no on sabe ka bi Grace Gaze Medical Supplies na bibia atimi aye kama me mama ya wo fia wutie me o blood pressure na wo so yes bra na beje blood pressure monitor na se de be ya bribia no obetimi enso de check blood pressure no na bibia atimi aye kama ye wo cotton ho no achi ye bwana pregnancy test case no emeba wa no makwaji bi na bibia atimi kama makacho se wo check in ntem na edem a systematic dia na de abre no ba no sa pampers no beto ntem na bibia enso atimi aye kama no paitu anamo na fu eni chemo Grace Gaze Medical Supplies na yemwa na pomdi ho akade ni na Nkoranza Krodwam ha enya fe na wo befruka kokuma ase ne nkran Nkoranza Krodwam ha ya ye beboa na wonsa enso atimi akabi surgical max ahodo wonsa atimi akabi Nkoranza Edra Road would wani airtrim ye Star International School no ene di animhwe saso na betimi afre panimpa wo de dwumadie ya no e wo 020 070 5528 020 070 5528 eno achi wo befre MTN line e wo 0245 372 919 wo befre Grace Gaze Medical Supplies na ne mpanyimfo adin sa wo so ye beboa ene apomdi ho akade no wonsa enso atimi akabi Kanisha Herbal Center o mata ruma ena kanisa heba Mr. no eno enso atimi abadwa so makato se bema sisi yade na emfataw eba nsa na wuntimi wrewra no pa wo beti kwadwo papa kwamna papa no nsa ampa kwa na da pa dadi ne mo bɔ mode na kyese wo nsa ka kanisa heba Mr. na ampa usisi yade ne betu ase oba wo kwa fitira wutwa jadwo na obo adwuma wura fon ka esa ampa ene eye 26 no tuana mo kona kopa bi esanse enei wo nsa ka bi ebeboa na fichikom ha wo nyina ase atimi atu candidates oba akosua kuma na makato sa bribia no me honye krochen me honye resiresi eba sa na si forma na bibia enso de dana kwam de obeka bia no na yeye edema ni nyina se obebo modern na watu candidates o de white no to ase premature ejaculation ni nyina no onsaka kanisa heba Mr. ebebo na ase atimi to prostate enlargement ojonso twane mu ayemre enu ti anajo wutimi jonso 10 times ansana de ache ni nyina no onsa uhia kanisa heba Mr. na se onsaka bia ebebo na bibia atimi aye kama eno blood ne intimi circulate ye ni nyina no kanisa heba Mr. ena obobo na atimi atu ase enso ede ama kuma so wani chemo kolina ka heba Mr. Herbal Danny Herbal eho nyina no onsa ebetimi akabi na bibia atimi aye kama saso na PFA Herbal eho nyina no onsa etimi akabi akra wudi wani echemo kanshi drug lane eho enso onsa betimi akabi na bibia atimi aye kama enso atimi edi ama takwa wudi wani echem ewo owasa bibidro fie eho enso onsa betimi akabi ena Cape Coast wudi wani ebechem ewo Pana Herbal Center na watimi akwakojibi na bibia atimi aye kama Nkoranza Krodwam a wudi wani chemo pharmaceutical shop bia ma wonsa bekan nupai bi na wapomdi na atimi agina brane frepa nyimpa no ewo 0247 88 7436 0247 88 7436 Sasuna bit me after 020 299 0943 na bibia atimi aye kama ediama na no pa na Sompa Inter Community Gala makacho se nyame admo the 1st of October na Pan Ultimate the grand finale yebebo modern na chese the finish and the panache yebenya bia he ewo eye Nkoranza Children's Park na bibia enso atimi aye kama nti na no pai hye so se dwumadie na eba so na closing ceremony na ampa eja wum papa esanse atutu ni anintini na eba na Sompa Inter Community Gala no wo mo je omani monyam aba beta atwi na hye so se finals no eye Adeshimai versus Brady number 1 energy ebo ani Sunday 3:00 p.m. na chese kick off no atimi etodwa na bibia atimi kama 2% closing ceremony no nya bihwe na bibia ye kama dia masa e wo se be ye 10 na wa agoprama no so na wonya ba bia atimi
gyina na bibia atimi aye kama saa so na third and fourth place no ɛyɛ Dokon Kwanta 11 targets ɛne Kofori Dua ɛne di ɛbo ani saa game no ɛbɛtɔ dwa 12 PM na kyɛ saa game no ɛnso etimi aba so ɛno nti hyɛ no so sɛ Sompa Inter Community Gala no sɛ de yɛhyɛ mu pɔnampa yɛde som no ba na wie yɛ na kyɛ sɛ wo bɛdi nkunim no developmental project no wo so won sɛ etimi aka bi na mom ɛyɛ anam de aseda PSC ne bia ma Joycam roofing system na no pay wo ma da room na Sompa Inter Community Gala maiden edition no ɛno ɛnso etimi ba wakwam ɛwɔ Nkoranza and beyond ɛma bibia etimi ɛyɛ kama makacho sɛ dan no wasi awi wo bɛbɔ so abɔ so ya ɛyɛ Joycam roofing system ɛna no pay wo wani ɛkyerɛ makacho sɛ soft lock no unsa etimi aka bi IBT yɛyɛ ne kama SSR unsa etimi aka bi self lock no woni pro no wanya blem ni nyina no Joycam roofing system ɛna wo wani ɛkyerɛ na bibia etimi ayɛ kama yabɔ dan no so kama etimi ɛdi ama sunyane wo wani ɛkyerɛ ɛwɔ polytechnic kwantempɔn no so yɛne VRA ɛne di animhwɛ techima wo wani bɛkyerɛ ɛwɔ Kumasi road hanso a ɛne ebutu a yɛbɔ adwuma okɔ a wo nsa bɛka Joycam roofing system panyimfo na ɛdan no yabɔ so ye etimi ɛdi ama frɛ mpanyimfo na mu ni nkɔmɔ enquiries bia wo pɛ no frɛ mpanyimfo wɔ 0540 wo sunyane a wo bɛpusi saa ahomatrofoɔ no 0540 125 818 saa so na techima ɛfo mo bɛfrɛ 0540 125 819 na bibia etimi ayɛ kama na last chance travel and tour wo so tɛkyerɛ ɛna Sompa Inter Community Gala no maiden edition no bibia ɛkɔ nka wo bɛtu kwan a makatro ɛma connection mai bi mfa nkɔgyina school dan bi nkyɛm ɛma connection mai bi mfa nkɔgyina baabi na kyɛ sɛ wo hwɛ na kyira kwan kra na akɔ ɛboate bi din ɛyɛ last chance travel and tours call office na yɛ mmɔmɔde yɛmfa hyehyɛ papa ngu akwam na kyɛ sɛ wo visa ho nsɛnsɛm no yɛmmu ana wo nsa ntimi ɛnka ɔma da room na Sompa Inter Community Gala maiden edition no ɛno ɛnso etimi ɛpa so ɛwɔ Nkoranza and beyond ensu ahodoɔ no nyinaa no ɛyɛ Narrows drinking water Flop tea wo mu nyinaa tɛkyerɛ Sky Pure wo mu etimi aboa ɛna Dondi drinking water wo mu nyinaa ɛtɛkyerɛ nsuo no bɛnom a na wabɔ mmɔde na wahwehwɛ saa nsuo wei bi na watimi abobɔ ɛbɛboa na kyɛ sɛ apɔmden no atimi agyina bra ne san sɛ life is water and water is life anɔpa yi wo mu nyinaa da room ɛna Sompa Inter Community Gala maiden edition no ɛno ɛnso etimi ɛbaayɛ ɛma bibia ɛyɛ kama na anɔpa yi ampa Facebook ɛhɔ ayɛ hye papa Yalpino ɔsi watching you live this is your only your only Clinton NKZ Health Center. Greetings to Wofa Apam Akye Abia Danaba Kifa ono enso dia with free and Nkoranza St. Teresa's Hospital eba in Edison Bar Obed was a good morning team I'm part of you ono enso dia the bar Facebook no so and ono Bishop Joe was I'm watching you live inside my Okada Bishop Joe yada asesa no pai Okada no upo adwuma na u monitor show na bibia timi ayekama we say good morning Mr. Owoahene and your crew and enso Bishop Joe and enso eba ye e wodwuma de edos na mum ye brand nti ma ye fancy brepam legend ebekin kan de aka no etimi edi amam e wo show no so din no e Beneza don ko betima frame Ben Maestro sasuna systematic enso etimi ebo aye akra mo feel the magic in the air I love
cashew nut, abrobe, mango, kube, cocoa, anka, any mfudie beer kuyani wudiano. Machine ya wudi best spray no nebua fukra. Fratico Home Store was 0243 629295. Article Home Store. Tano factory price. Tano factory price. Ketios Marketing Agency. One more and a day 5G drink. Till 5G. One till 5G. Now so we say 5G now then and no technology and I'm say there be TNA. Your green tea. That is the first G. Your grapes. That is the second G. Your guarana, that is the third G. Your grapefruit, and your ginseng. And the genius saying 5. And the 5G now say, I don't know. A non-alcoholic, ubiet minumbi. Your back wife and a miso fruit drink. And I feel back also add the aperitivo. Nina, you will find a Ketios Marketing Agency. And a diaba. Udo domain heavy do abrosanum why honey tuno. Domain heavy do abrosanum ho any tuno. Number is 0246 270 221. 0246 270 221. Sompa 5G. Miso fruit drink. Call for Co-Presto. Obu Nyesru. 21st Clinic. And now Bojibo Ventures. Sompanie enyumunie, sompanie kasia bonie, sompanie osompapanie, sompanie radio nie. Yabo yaba sompa sompa, sompa sompa. Yenti bibia ye fine. Yo. Anano ye no di nkomo wo kwan bi a bridge no efa abuo no. Wade hye da so frɛ yen. Wo mo da so ka ho asɛm enra yen sɛntrɔfo fa kwan no so. Wo mo de mfoni no nso bi abrɛ yen. Ye hwɛ ne yen so dia ehu kakra. Ye no di nkomo no wo hye ye bɔ sɛ na wotwe ebesim no na me Jesus sa na wotwe na wo hye bɔ no. Eno amu na ye wo a ene ye wuku adai wada Roma anamontuo no aduru hen beda se bebre na mefa kwanya isu so na matia na man hini ba bi owo biara na no matena nkonwa me party mpanifo ransaman na minu pani kwa me na poputwumati anopai kwa me wutie me ya me mwache busuafo 90.7 sani amo kana ye no kre sa ade hie kusu frewa ye no kre na ese epata nso on frɛ December ni for so dey abo to jem na ntiri a wo ka da ko a wani nkun ti wansi ayenya nya adwuma no de fra na nim se on be frɛ na sani ame no ka sa aye no em se yanji anna me kyerɛw se danu a asɛm no sie na me ni highway engineer me district engineer me district coordinating director enyina aye ko bia no so ema regional minister so asoti na efiri ho no ye man panifu e won klan so tie ma o mo kire yen se bibia ye nkrata so sem enti ye nye ehun nkrata mfamra nkrata na so kire se ni ye dikin aye because eso akam ache tini ye dikin aye nkrata na koma wo na o mo hwehwe funding na o ma ba ba ye ene ko ba se enye buwa wie na je say a move from emergency to critical. Ntina was a revise report no na ye de ko. Enti eye na wotwe ene enura benai.
ɛna yɛn nyinaa ɛkɔhyia regional minister office ɛne highways for no ɛne ɛyɛ nkrataa no pressure da yɛn so because PPA for ma yɛaso tee sɛ adeɛ kyi wo kuara a ɔmo yɛ approval enti kwan biara yɛbɛfa so a yɛde report no bɛduru nkran ama adeɛ kyi wo kuara a ɔmo ahwɛ ama yɛn no yɛmfa so yɛwie report na ɛwɔ sa anadwo no a mede tena kaa mu di kɔ nti nyame so nkyɛade na wotwe sɛ nnɛ anɔpa nɔnkoro na mewɔ PPA hɔ ma ɔmo so gyee wɔabrɛ na meeting na ɛkɔ so ɛma ɔmo gyina so hɔ ama approval na wei no ɛnam sɛ ɛyɛ emergency no ɛnyɛ afei na ɔmo bɛyɛ advert biara sɛ yɛbɛhwehwɛ contractor ɔmo yusu nea yɛfrɛ no sɛ single sourcing approach nti wokɔ no na contractor ka ho a wɔayɛ crowd sɛ moma approval na momfa nhwɛ me nsa ne mɛkɔ akɔyɛ nti meduru hɔ no na PPA for no mpanimfoɔ ɔmo nkran ɔmanya ɔmo contractor awie a mede krataa no kɔɔyɛ na ɔmo yɛ ehu adwuma ɔmo de ahyɛ contractor ne nsa nti na wɔtwe sɛ na asɛm na meekan nea a ɔmo ka kyerɛ yɛn sɛ mmra na wansi ɔmanya approval na ɔmanya contractor de ahɛ ne nsa no so deɛ contractor no bɛ mobilize waba no ala abɛyɛ nti na wɔtwe ni sɛnea mo dwene no saa na me nso medwene sɛ ani ka aseɛ kakra a mɛfrɛ na mabisa sɛ me wura nom ɛyɛ ɛho adwuma na awɔtwe ni o contractor no mobilization te sɛn ne yɛ nyinaa yɛtumi abirivu timamufoɔ na anidie mu a mokɔɔyɛ no a yɛka ase yɛnya contractor ama mo no na ɔyɛ contractor bɛn a hello yeah minia na yɛ bisa sɛ contractor bɛn na yɛde no maa mo I don't want to take the wind out of the sail. Yeah, the answer. You bridge you. Almost no 2 minutes on by my end. And a highway. The budget involved also no. A bold threshold be also. It's a public procurement authority. And almost similar factor number. No man your contractor over the Yamaye. Indeed, my friends, you are. The contractor no ba ibu contractor kura oba be yes adwuma dia maye yo what can sadia na ye misa say ada no akɔye na awotwene ne aye kan say bra na contractor no beba no yetimi kyerɛ eda poten a na obedi wachi aba dabi yes document na contractor ape no akɔ pick ni equipment ni machinery but yes CPU loader so the aba so mo ka say dia kwasia na dwoada de o mantia kan sa na nan ye ni hia on pa ne se PPA meeting no omo nya ne da biara enti se ya me se na anu kuara de na nan ka be ha adwo enti ye tim koto so o ma approve ma ya no de ni o ka kire me an se o ma identify contractor o mo no na kasa me manaba amu ente ana date de o ma se bia kasa ma me yo enti mimom ni ye nyina na se di akire se mi wura mo se contractor no bebo o ba na se o ba da bere eno de o ho kwan se ye yo sesi a ye kasa yi no emfoni no eda ya fidie so a amansan nyina ehwe bie na yetie wo nso wo ne eka ho na wo hwa sesi no ekwan no efa kakra na aka no tebea no ete wo sen ekwan kakra na aka no awu se kotar ye kan se kotar na bro kan se bi utumi no ni kakra bi o na omu ye digu na tia feelings enti ensu kasi bia ka enye mwanwa se bibu aka ho nti de sie de fa no an ye nam na enya via ya de takora because ensu kasi bia fa kan betime bu aka ho yo enti se wadehye nyina etio wo ma ede amane ebre ye na ewofie ha bisa ho nsem ba bi a mapem so adu ne ade no ye ma okwan sima baako ka bibi kire wo mo na wakoma nto won yam ede na wo ka ni abi ka kire wo ma ne se obo haw eye me nso me haw obo dagin eye me dagin
enti asem si ye no ye nkodai ti se de bi no adu ye o se bia na fi re bia tena na yada ni bi se wona ate konwa kasi yesu a asem si esi enti ka bakwa akwada na se ye nka ni wachi na adu ye se bia no enyu no enti ye na kra eguso ye tuhu anamon se ye contract ba be ye adwuma na mayen na ma sere wom ye bi akoni aba ho kwa no so no ye aduru ho a ye nya abotere na kakra aka no ye mfa ho boko na yan san koto ye ne ufro ansa mere yen ochina na obi akofire mi kwa ho ya de ebe ha ye nyina ye duru ho a ye nya abotere pa na ye ntwem ho yo we de ne kura mu no wo contractor no be ye efa na abuo no ana eho no nyina bridge ni nyina no ye ba be ye ne foforo me da wase pa matisi yesi obi si wo ma na wo twisi ya nya onu aba be ye nipa wo kan se no wa kokoduro pa ajaba na adun ye ne se mo fra agro bi na ye di omu ba be bu bridge ni nyina firi ho na ya ye double bridge and sama ya fili asina ye to mo ba on be extension amayen ti bi tinya akono badie no ma bu bridge ni nyina aye no double and sama ma fili nti adwuma ya ba na nya adwuma ketwa yo nti nkrofo mo na mo vega ka ma nya ya ru akwa enye abo eni tipa to logu bi na ye ko hwie agu no obi akotra ba bie e ka se ma ya ni ana ba da ye mi streni pa ne se sa asem no munja kra na mo aye tune ya na mo nkitwa na me nchira mo bibi kakra tie fo bibi kakra Fia mu bridge ye in 1954 ibisa se wo se ba bi abu ba bi amu 1954 e ba ne se ye kwan na anu ada na bridge ni na ha se ebu enti tu ba bi a ne ya fe ni me bi su ye di adwuma ye se ane ya ye ni amfa ha ma twinchiri maso se ya no aban die nim se wa ye aseche kosi bisua kwan awi o ki kwan foforo ho asan ko se sa ko na wa ya se uta ho no bridge ebu sape sika foforo be ye obi se da fam yo 90.7 obi ho akwa ne ba bre ansana wase mi sika be ye sa ade no eti se wo ba wo nursing training wundu se wo be wi afi na ni mi akuma so awie sinya ha tifie e kan so awuram oba na awie zo ase ma feri ya repeat me nti papa ji so so ntia mi suku fi se afi ba ko kan ho bio na je ze wuru ya no wantre fie wa hu na wuni fie na suku mu na akwala so be dia kobi enti ya ma contract ya ye wie ya tua ho ka ya tua retention everything abai ni se no ho aka no ho o foforo ho nti wo sai ko aka se bridge na bu aba mama na otwi baako na otwi mienu grabe ye kwa na ye na ye se ya na ye ni aba ni ye because obi agini ni so se bibi sa be se ye ni manimu ya yo nti mesere ti memu fo se omunya abotre mayen na ye na akura iguso ye tu anamo se be ye adwuma no dia mo right honorable DC anope ye da se bebre ne nkomo a no ye die se me da ma se bebre. All right, there was for any out here, honorable DC, Yura Peter or say for su na edano bridge ibu ye no ha any di kan bo ho amane e wodwumade we ya so enti eneno ye omo said na wotwe no ombekwa akoye enti na ye san ko hobi ko bisa wo mo se anamuntu no akosi sen o se PP afamu de omo akoye nkrata ne bibia wie akase contract ni no ode ne niema ebeba na omo ba no kore pa wo mu ne se wo mo ba nne ana omo ba chena de yanka nkyere wo mo na mom ne ese nkrata bi omo koye de wo mo akoye menuanom ewo efie ha ye bete yadwentaw ewo we ho ansa na brother Philip aye presentation no de amaye na ewia ye wuranom a obeba ye nim no wo mo so aba abetoa enkomo no so de afri ho enom ye wura pam atena se ewo ha over ma na pom te saying right brother Philip good morning. Good morning, sir. Say Bibia Eboko. Bibia Eboko pa. Yeah, that's it. Bibia Eboko pa. Akye, so mo ye.
Ya me do na brother Philip na no hear me. Good morning na. Ah, me tie gina akasa. Me tie transfer akasa. Yo. Nanaba, oh yeah. Yo. Yeah, bibia ye fine. Yeah, dance bebre. Over one akwa video with the buy mame mene abawasara woni abawasara anokre near DC can raise issue be was what my form they doing on my year, but the question is yeah fiemu bridge 1950 ho anokre baby amu ye e ba ne san abusua aseche ne bridge ayaya ne nanu ye eno agu enti no ye adwuma no nso a ya ye nwene ho no nso enko enom. It brings to question why the man approve as say you quantity into aka. And also you encommon never be no. Mamintie wadring. Nanamo anope ko Facebook na de ko hwede e kosoi ana YouTube ho Sompa TV na onso kokko bi. Na nana minya adaje pa ejina akwan no ho hwe ni ye. On se kwan de e ebse ye ya. Ene se wono maye bridge nkuruwa ni nyina no wono mu wie san tu na tie gu so na wo mo de awe abo afaso am na tintim wie a na wo mo de abo bi agu so se de be na se nsu tokora na yenyamfa ko tare ngu so a enhohoro nko aha no tama na wo sehwi kwan sa na no mo ye no na we de ne de wo hwe ko tare na wo so na no kwasem ni etisa spa no tra bi ene woso ena sade ensuo ne ye enso no wahu bra ensuo na to a na de top speed obeka say water in motion besena ko no ene pem bridge no de force we pie na say bridge no susa na o bridge no esha na won say ya hyehe nkuruwa mienu ba kon ewo ba bia say wo munami na ba kon so ba bia ebu no enti senka esi ani a wo mu de motor bia fele no and I say a day in soon the ahon, then a was so no a pem ni film and a ma honey jigu ya a boogumuno. Na baby a honso, you who say ya, ye namhui, and there you will feed your crash and the you and crash I come chain you papa. And now nam honswa, I san answer and tentano, a pie, and no dear dances say honsono, a bit me a year gumam a year. And going forward, no quasimony, and you may be a tesano, ya, you soon farm on your same room. And I'm about ye, and I may pension and me ye no near what no. If it must be done, it must be done well. Ye dear ye. We know the year yo ever form. The year yo form. Meda sibebre. Nanaba Libya quite. Okay. Kagadefin tiaka. Nanaba, mamintie won so ewo enkomoyi ehun. Na menye wadwen kire tiawa. Ewo kwan ya buo ni ba bia na mo DC se wapem so aba beduri. Ni o mapem so edura ne se o mo de nkrata no nyina akwa ama ya je atom akada contract ni eba me da se bebre minua nana kafro na ba ne sa contractor o ye we no se bibia anche no en se de o ma wie atua ne kantie so one o mo ne bibia ye biem and ka na mi bisa se why na ma approve say wa wie adwuma no tie ntua ne ka because normally ye contract we are obi kohwe ebi adanse say ampa adwuma ne ya wie na ya ye ne nkrata nyina ama na ye tua ne ka no kre Owoahene yes sir ma me na wase na me nchia atiefo nyina wono ma wotie Sompa 90.7 FM o ma jo so woni tua say this time round no Ghana for brewe mu no ye na yenim nyansa pa ye nyansa no so ye nyansa no yenuma akopem se ye frɛ ye nananom abagimbre but me be fa bracket we na me dey demonstrate ye nyansa ye wa ye frɛ ye nananom abagimbre no sa tama na ye nananom ye gata na obi mu ma boss we timi hwɛ ne timi no sa bre no na ye nananom nimdie no ɛwɔ fam nso na wɔn mu timi dwen se kurowei ensuo to a nsuo a ɛba no speed de ba no so nti sa na tie de a ye momodin na ye nye drains a nsuo no betimi eden afem nti sa bre na omunim nyansa enne no kura doso ena yase atre nsuo to a speed de ba so nso da bi ye drains na ye nye ne nketenkete na etwifa amanfo fie kofa amanfo wuru omo da mu na atorenche ba ya kofre nadumo na yenim nyansa no ye nyansa na me demonstrate no we nye the matter of NDC na ye na MPP na ye this time ya ye womu
ye the contract emma obia se onya sika no kodu contractor no nsem no na nye sika ye quality road and I say a building anything infrastructure city do a ebeduru na nye city do biem ye wo na ye sidan e wo ba bi a me pese be body because minimum one political party bi enye omo na wa ban mu time a omo sidan no e na ye hu say nipa na o use niema no do za boda no ho na netie no furofuru ye ko stop omo ye nya pani pa ma ne ba be ka say mo fo ma se furo mo nye ni say de mo ye no na dan ya ye si ni tete e da so si wo enne sa dan na ye si ni na no ye no ehu afurofuru o ma be ne atimu wo de me ma example wo hwe kwan amoye alaji sambo kwan this was supposed to be a highway wo pa ne omo etu gata no fa wo de fa card we koton kwan chense omo tu wo de say amana na ye be yafa wo card na wo de ato nchen no favoritism ne politics no mo de ye kwan no eti kwan a ekokuro ti say wo de say nyina se no ne ade no eye narrow road a ka ba ko park a mienu ntimi mo nsa ho bi ya wira wo sem eti sa bi yankrofo o mu di o man yisu me kire scammers ne am robbers kwan o mo fa so echeche ska e wo contract mu e de ma we wonim say edan bi bu wo one of the countries yesi ya che ebu ya ye tracy ya compare contractor no e de e chere de ni to mu and I think say recently near atuna mu me ba be kan no so de ye nua Christian atu e ko wu ni nkwanhie wo ya wo mu omo ye survey ehun se nipa wo si dan no mfomso se na wo ye e ma ye tracy no nanso wei da bi o na me say bisa se ya wei asi ye atorrent ma asi kromu ni mamu nyina kwan no eno so ji se ko parliament ene nyame hu ye bobo minim se wei di enka assembly na timi take full responsibility o se wei sika no bro wo ma ho den so nti ji se highways e ho what is say no assembly district no omo ntimi entua ade wei ho ka ye ne ye wo problem say no more revenue semtie koye enkoye IMFM akono ya ho sem minua media de mesra ye papa no ma sesei omo chinchim ye nsa gu ye chi a ye de ejapade nyina hye omo nsa ne se ya omo nwen se omo ade hye ene wo man no mu de betimi aka no mera se nana omo ade hye ene wo man brother Philip mamintio briefly wo enkomoyi ehun ne a won so beka wunya opportunity tie DC what runs through your mind fa the okan hu ene de ye botaye say sa kwan ye beye no right Owoahene medasipi ye chia tiefo na no pay na obi bia wo hwe ne omomuti oko Facebook aye ho Sompa 90.7 FM ye ginam YouTube so Sompa TV ye see e ka say live na ye ka say community gala no enso ye ginam the community development gala ni ginam I say your finals aye ba bebo this weekend and to be bia mra ni nyine mehia mu wo aye children's park on Nkoranza then live band wo ho chese wutu say that day no panimfo be ba niam bebre be koso na teams nso o makonso mo ya ade anti esiro bi bia say omra me kan na ye ni djuma na niam antimi koso Owoahene said ye aja apia dada ene o minute kan I think say they have said it all say ekwan efa so ye niema no emwaye na ni nyina board sisi a waka se ye tracy nipa no Christian atudie no ye de ka se ye trelia wa hwe aban kra court ye de ne bekobi oh yes because mu Ghana ha na mu nyina amate ye o kickback nipa ete se no onye kickback prosa meals ono nkwan de ne bae others ni nyina na omoje ye mampanyi kofo de ya na de bia me ka de wo public domain wan ka se ye pese ye denti obi ana bibi Haruna Iseku the then national chairman of the MPP na oni ni nya ntokwa no ka say kickback ko ho and I think say that time kana that word no ma yete correct o de say jawatra ma che de wunim enti ade se de o menete ka na nsa na sika no ba be duru contractors no ho no say 10 na ba be dan be 5 ebasa we don't expect you benya quality work and nipa ye so money conscious say bi apeso odidi ho at the expense of nipa domino anase adwumadi ere kwa kodine ene de ya nyina aba na se yanse sem free side we hu amfia na nsi famu a
na oye wa ise kuro no ense ya ese ni nyina won so ye dey utimu bi. So I believe say contractors na tabi bi blow onye quality work Owoahene contractor pa watena system no ma che a onima adwuma ka so ye adwuma onima adwuma betumi aye but enema omu komu so e na anye so wa beka ni nyina so ahwe adwuma kra wonya bi no aye de wa ye no so no ye didi nti I believe say won ya wo sentem mi na Mr. Ba ye no se ayi afeso a se yekohwe interior minister se police for kokochi no koso ani fa won sapan ko police those omo nye adwuma omo ye na nye sika money making a service no more render. So all these things put together and ya na emade ne kano ya na ye kana papa utin so oye di obetumi pa no ka so bubu be later say bu be oye di obetumi but oya ensabi wo ba bia nso mo odu che na okoduru wa na wapem investigation okoye koduru ba bia ndimi to aso nti oya because ansa na de ne beto aso nipa ebebo omudin wo mu no e de asem bebre beba nti no de ebesere ne say yen odi empanifo emfa say binu mo ho no mo ne ma ntwa yie yen so aye wo down ha enema bedi ensem a wo se ye boama ne koso no edu time bi enka sa wodi we de arabraka ye ma no ntwam na yenye quality work emanipa no because kwan ade ba akwa ya na ya before ye nya de ye life ehia ye de ne ye de all the time no de ebi wura ye nu and the difference ye ne abrofo no wo no broni betimi ahwe daache no adwene nkwan wadwene nkolan bada ha no onya de obedi a ade bi okro mani ntwam ko bia se panyin ne ba o se monye ne saa woni nti o se monye ne saa ne because ono no wanya bibi kakra ye ne saa obenya bibi agure botom o se wati ase nti o ye wanye uye ne ye obelusu de ane de obema nakọ ba se bi obi ono ka se no we nko ade na tie Ghana enya Accra nko ane wo se ye panifo obi ono ma o te Accra na ya na dwen se Ghana nyina ya Accra nti o take this Accra mentality ba Owoahene sa ukọ bibini ye cover elections na ye konkura ni biase wo tachima ho meduru ho me su ye se nti se na nipa bitim wo Ghana ha ene yetimi ye campaign pa mani pa so betena so no watimi yi nani sa no afena omo kwan ni bi okra ye that was 2012 elections afena kwan ye nti ye besere se yesu aye wo ha no ma ne mani bedi yan se beti ya jama na kona quality work aye no so omo tibi na duru 8 cities a ye ba ye nhwe se yesu ye ntesoma ni new 5 cities e da sepa yes we da se bebre yate no afiri ho awie no trending issue I wo Ghana se ya yewura Alan Chiramanten yes ne resignation a why no MPP for respond say omo ya but ono na esi ni gina ya omo ni bibia ombeye ewo ho however nensam no bi nso a wo kan wo mo nye ntom yeah edi ye pese ye di nkomo na ye hwe se yes free a wa free party no mo no ebe ha ani PP ewo abato ewo ye nim no ana enti faye ko board no na ye ni nkomo kakra presentation yes minya te se o ka presentation ye nim se ye maame Harry ne de no ewo kwan mu a o mo de information nyina aba and open them say the final one will do yeah best na work be me ense ni no and open na final one do so ama obi e hu say we are doing a fair job of course say your next person e was say ye ni be share honorable Ajekum who happens to be the MP for Nkoranza South. I think so no na the next year MP because he the North MP no Aba yes he did na chi ya da mi say na wotwi ko na wie ye ko na wotwe besim de no aba onso ye benya no studio anti atefo ntamu no chuku say wonti obi anka ye hu adwuma na on say sebe so oba so che wadwaye a e so osiesie ne hu yi eni say ma ya enkire say emma enya de se ye betena ha na obi ebenya advantage na obi so aye disadvantage ye anya sa because platform na e obi ade anti omo nhye no so sa emaye nti Mami Harriet yenya na information at least quite a handful and by close of work today no ye be ye ehun adwuma nyina wie then any day from watching bia yeah no you between the na aba na afi ye the others no so omo so beba no so the atwas and Mr. Charles the independent candidate na ono so yate se unity wo ho no ono so ye hu aduma beba honestly yes one small way to grow yes one small way Owoahene ready for the first time permit me now you host here me musa question no yes or no
na yeah. Who say Alan resignation and for that matter ne movement our form no. Ebenya so MPP so come 2024. Definitely Ebenya. Sir. Ebenya. Sir. Ebenya but ne magnitude no. And yentumi nsusu sesi ayete hey. Okay. But ne tie bia no. Anya hwe kura no MPP for already o ma lose about 2 votes. Yero Alan ene yere because na yere kasa say this time no nipa hia so be diga na nim no ye Alan. Into no already you lose 2 votes. Say o ma nyini so o mutim to aba o mo dodo no o mo so ama almost be lose. Okay. If you 50% plus 1 idiot, who lose ba kokra e we effect. Me so kra me kan ho trefi say ala ye na dwen say so be ba be fa me campaign team manager. And that lawyer Pia could be so I think Asante Achim also a unity say or be as candidate ama Alan. Park or rich so unity so also be Jinama Alan as parliamentary candidate. Yes. Anyway, that's good. And no na ye ba share na ye hu sunsan so a ebetumi de aba. Enti said ye Ghana for ate no ye si ni penjan say Alan Kojo Chremantin will resign officially from MPP. They say ono forming a movement. Or man in there this a political party entirely, but you won't say a movement for that matter no or call as presidential independent candidates. Right. But maybe na can be a political party fully and can be behavior was from Yamame Adman Kunodu Rollins and a few other people are this guy Papaya Ufri PNC me could say or Takasapa Ayarega Hassan Ayarega. I think say Sani man was a man or no Indian movement. It's okay. So Ghana for Yesu dia said your tea and no crack no says Najane why Najane so beko. Now Nevim crowd by never needs Island cry or Vimsa and from yesterday he has been talking. Obia Bobema or Squello be you ano. And that is a warrior Nipa Binum Wakakra. Yes. Say why was he silent in those days? Na fe na oka bianca earlier or kasa yanka ye nruha. Okay. As a pennyphone, yana or menetawo a UBS baby yana manager ho. And pennyphone will be say, Usha baby, Kubim, pennyphobim, na send be bad. They don't expect you to talk about it. When ya kasape, no man mounted a defense mechanism attacks be no more deba. And the answer is any penny free once. By some times that are caught and you breaking. So Bishop Baby officer in Koya. Yaman Kwaman and Casa. Come my molding. Yes. And yes, so Yaman Kwaman and Casa because Yasu say Nipan be Casa near Sassi attacking. Well, but it did a can or I'm a man for penas and because no him. But who are there and then they are no jidim qua over breaky. So I believe says I and young fan until say culture and a dynamic. A mamma no assassin. Until a mamma and you do tell me who's I did one name moi. Not yes, now why ideas way na. Say party ni near maybe women queen no one can. I feel free now by can. One my dear be for a long time. If you all ma, I'll see a master carry your master aquino. Now you to me a casa even whilst we are in. You dear tem cry young can no more this Papa and no and never NCC mine. Namoka right information pioneer then free speech in Ina. Yes, I am an intina. Yeah, can. So I think say Alan yesterday. Obi or man boot for boot. Make I say wound to me by or seeing you in the posters and then the Niama in free or more party officer. Or Baraka who honey wound to me. Wound to me corner then about politics. On a man here a regional chairman. No about one of the man. We ban no or the Nediaman, we ban no the Nediamano. But I guess this in the Niabre. But also people like wound to me so Omon to Omoboase. Yes. Because Sumie Madrin. Oh. Beer. Yerala beka way. Who knows? Or China Betima Babeka say, oh, Adobre. So the way on be handle no. Ebe determine the future of decision now. What taking no. And you're very careful with the way. We are too much. And none of us has your car side we say, I buy a debo bano. I need. Techi done anyway with me the abon. No cray. Into who will be a deal. We say. And you won't to me money at the Nelson on Becassa. Tina party officially no or more year press conference no answer questions or my reply no nice because elections here you need everybody.
on say untumi mode mo support ma John Boadu ye koduru ho no na lawyer kodua ayi na afa ho enti it means that say wo no untumi determine ade say chinchina ha na beko so what enti bibi say ba ana wo so no enne ne wano ayeden ye betimi bibia du opatwa ka say wo kra no na so ono kra ne de ya say what it is kra obre ansa because na indication nyina che say obelu omutu no but eja obi be say omo na ombrofo mafia no at the end of the day na watimi dia fam abeduru ha etimu didi na tem na wo ye yi ni ade no and they should take lessons from Formina. Yes. Formina 20 independent candidate or yes say deputy speaker no yes say ya no mo ye no na ode abufuo say mo yi madikura meko independent say nenye ono a me se na adokura ko ne ho eko hima na odi padom na nim say nye ono a enka ne parliament MPP for bebre and I tell you say mo didi alan atem nyina awie ne ko duru ba bi na wo hia ne say on true support ya na onye bibi ma monko how do you approach him? That is the point. Until any say omunya botre say na sebe say e fanyansa kwan so a that dey me na me kan kura so waka ba onye dey yeah this is not the first time or resign first one ye nya nipa bi a sebe o madwemu da ho no mo ye o ne kasa ya ne de no ye osa baba nti I believe said the attacks and then we ya na release horse na release lions and tiger very bad for our system no me make progress so ya kone ya hwe ya you know so ala resign no ye hwe impact na beba no from na niema bi a wa ye nti ya hwe systematic ye beda na sepa wa anka ne bubefu ohwe ya ono na daroma and ye nya asade we ya time and in fact what can the yam so preko presentation how ye nyina ono ne putu no into this shape and the yeah ono so and then you also being the producer and then the whole you know so no yemfa sa you know so credit and amount nti yeah the to ho amamfo ehu ye na ya amana nso ha because utumre a ya kire ba bi esie nti si akaso resign ya what goes into his resignation and then nse bi odi atudwa na no na ye be ma obi a ahwe eso uwiemu a amanfo ahu from so my no butterfan just a butterfly no elephant no my yelling of the yamano enti yehu ya say yura Alan at the butterfly no na ye na symbol a kire say the dwumadi a obi say movement for change next who ni say nsachira ye bi wo ba bia e wo say eba eno nti ono na say Ghana will rise again next Ghana betimi asan asori bio na I am mimi obi a ade ehia me wasase so eye worse me mfa worse ni agro kra sebi oye kan yeso obi bodua yi obodua obi ani ho ba onya di gina ho na se hu sa ade ne wawa ye yi a ubehu de be ya bo suofu ahase na ho no enti me mfa worse ni agro then o say Ghana will arise again so when he was in what was the Ghana then right what was about Ghana I've been thinking about all this so you know say na Ghana ni nkoyi I think there was a sign sorry bill how and also sense by the member be say ye die and only ade a me de me dwene ho but anyway odi aba no de ka ho eno no so ye hwe and we the sorry ye pay chikakra na fafanto no eno no kire ne enti a ofa head no movement for change yes we say afafanto no ne de nsesano eba unsa afafanto he metamorphosis asa ofiri tebia ba akum what tebia ba akum so alenti de agana na beduru baabi enti through him no ebe free tebia from akotebia foforum enti ye hwe sa tebia na oka na ye hwe ne nsemi bia okan we de mama nkan ne poto kasem na ye wia na ya kire mama for say I am honorably resigning with immediate effect from the new Patriotic Party NPP to contest for the high office of the President of the Republic of Ghana in the 2024 general elections as an independent presidential candidate. Your kaye nyina ne say ono no se sia ya no ogina ho eye na no eye ebrada meboa brada no odi na yi ne ba ene ekuada ho ejuada no o se sia me gina ha no me fa ni die kwan so na ma yi me ho afiri NPP party num se sia me kasai na abatu edi animu a afi edi ani 2024 ye beto no me kwa ko gina mu se content kro na aye Ghana man ato aba ama me thinking say onim say party no no Ghana for penasem o ye ne campaign kakra na o call round so hu odo o mo kire no na mu party ni hihye de ne mwa no e ma ni president ya de o yi ne ho afirim na obegina say Ghana for minie temonto aba emame sana that's the big announcement said the watagena yura aye Alan Kojo Martin de ebaye
na yenhwe issues ni bia ema ogina so a wo kasa no kan yenti a sa resignation ye toso mienu aba anase wo yi ne ho free party nim de toso mienu aba de di kan no wo se bose bi ho mo share no o kai 2007 o twen ne ho no mpanifo ni di nkomo na o mo ka kire se niema bi ho no presidential primaries no anko yi to o mehwe na o ma yensiesie na o ma tenetene no o se sa bose na o mo share no amam anu achi ni so no o hwe super delegates conference on in 2023 ya nanu ya last month ya insa so no so bedi bia first and second okoto so third o say ohun ni se sa dwumadi na omudi ya no eye party ni mu mpanimfo ni nipa bi akoma bom se nipa ba ko bi na omo ye enema ebe ko ama no won ebe kwa ama no ene se nipa na omu nyina eni si ne so nti ama wona na oka ho no ase na omu system na niam ahihede no in favor omu eno so ye baako afi susu hwemu a omu di dwuma no ekwan efa so na yetintim won so eni sikasem wana ekoso ewo ayi no wo se NPP party ni kura ono ankasa wo bi da se monetization and intimidation ekoso a no no kwa na nwanwa and sa brofo mienu we ya wakan yes eye brofo a abatuo mu se sa nema we ba mu ai se nema bebre monetization and intimidation intimidation no hwe kwan a yes on be minimize that issue no okay bo ati eja ko o se no no nko ne eye adan ni mo ene se nko mo ko bo withdraw ye on so state similar ayi say intimidation is kasem ne o se system ne nko and there say party no man adwen ko so e ko sa de ne so e so mo ma dwen ko so pa na medical kase ye de aye we no ye betimi de aye o e matter of time and na wo hwe lawyer kodu akra na onu se ekra na sa ade ni bi ko so pa eye bibi ne ton so aba wotumi e de efa ho nti I think say omonhwe sa de no na weti abom ye hwe eye ne nsem ni bi bohye ni bi a wahye amagana fo de di kan pa wo so no de ne target eye youth no if so state some eye percentage a ohun say abato aye to ye no youth no between 18 and 35 no no utimi so mo number na e wo soro pa I think they were about 50% if my mind says me right over it ohun say youth no ya de say omo e wo say and I say omo onyina so wa abato mu ni omo antichirim na dache so omo de a enti ya de say ono de oba be di youth no na wasa empower omo said ye be ya omo betimi anya omo gina bere na niema so omo so anya omo chefa e o BBM ane ye baako na baako bi anu a wo kan ye GTP ni o kan na me so na kwa kodwonso tina mi say entoma no no ma partner later na be hu say anya entoma na ye great transformational plan na say owo eye enhihede a ebetumi ne nsachiraye kese aba enhihede a ebetumi ne nsachiraye kese aba eman mu ana se nkoso kese aba man mu anumu ene de enwuma ebebra amanfo na di sika so aba obobotom eno so ya yi ba akwa eno so se e na ni so ade hu na obeye eno achi ni so no oye obi a na ban ne beye de ye nipa ne de a de efa nipa no ho ena anipa na ankasa so eyade a omo na beda na koma so ohwa said the quote government of the people by the people and for the people eno ne boss a wahye se obehwe se ebeye adwuma ebro no aba beye o mampanyi na Ghana atimi atumpon yehwe eye proposals na eniema bi ono no watintim no asisu dua se obeye aban Ghana for hwe no obeye de di kan no o say downsizing government to a lean structure and nyina ne say omampanyi dada no oteso no eye Professor John Evans Samuel say John Dramani Mahama no na yes o maban nipa no mu ndoso na nado ba ye de that's ade ne de because I skyrocketing and no na ewura alance oba saa mamu ne ye nipa bebre gumu no obehe so obeteso and no ne saa brofi ya wakan de toso mienu so no we free senior high school John Dramani Mahama, His Excellency, former president, oye okasa se oba obe review waka nate. Sa asusu na ora Alan so akasa se oba educational sector no particularly free senior high school no obeye nsachire kakra ewo mu a Ghana for 2 aban osi sofo senki en review enema ni bi okwe betia mani pani bi o se da bi won yakasa obetua na ade ne twetwere ne bo enti on the oba o se obe review e the master the review ne de eno ne ye wo no ane ho afei susu no nhwe mu o se niema ya na ye de kwa ama no ne no
the entire Ghana near be my yes can say ye tam ye kokwa near the co ye tam ye kodu near the co e basa okotonwa sikani ye ketua bi omo mu de fa ensachira ye mu de brewa no mu de sikakese ato so enti ono oba niema ye de kwa amanone no ansa ne ye de beko no yansesemu kura ohanchichemu aduesia de ye besesemu ansa ne ye de akọ at least enti bu be 100% bu be 60% na ye de eko ono so ye obi a or a business person into who say private sector no has been said is the engine of growth into about on the private sector no ebedi kasubom omo be ye adwuma pa amansachiraye abaman mu sa na oral and kojo chairman ono so e de atu edwa na ye yaje say ye be call into archives na ya hwe eye oral chairman ne dwumadi e wo MPP mu no abato a wakọ no ne de said you will see performance say na ne gina bre esitie e wo eye MPP amanyaku no emu na ye hwe ye nti performance of Alan in MPP internal elections and ye deba first time wa Alan unity a o yes obeginam na ya to abama no adi MPP ku nanim and subsequently and as ultimately obedi Ghana anim no 2007 and o yes obeba 2007 omriko siamu no nipa na wo ye ne close contender Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ye ko mu no Owura Alan enya 32.20% and ye bra ye ko abato no so there's a confine pa that time Nana man for Tepo Alan say obawi ni it was suspected say na the suspicion was going around say omampanyi na oteso John Ejekum Kufuor enso so etanachi no no kwa de push no ede ne eba nanumu ene ye call another primaries in because Nana Addo by 2007 one 2008 one wini it yes I saw call primaries from sa call another primaries in 2010 to the 2012 elections you know ye call here and so Owura Alan enya 19.91%. So not just say wa free watiaba from 32 aba 19 watiaba fem papa pa yes close to 10% cra and eteba fem in 2010 then yeba 2014 no and ye call the omuye bia na dipa na omo pe no na omo doso enti na omo pese omo pe kwan bi se omo tese de omuye ya ye call no 2014 no unya 4.75%. Right. Yes, from 32.19 I will do 4.75%. Right. The chat to cry ye call year 2003 yeah. Nanu di yeah. Nanu ya 2023 yes 2023 nanu ya di ye call ye na Owura Alan ye kokohwa unya 10.29%. And only super delegates ye kokoye no the unya no eno ne ma ne to so miensa instead of other ones and ultimate to so mienu no right nti eno so ho asem eno nti ohwe Owura Alan the performance from 2007 to 2023 no eno na ye de atuja ama tie4 ne ahwefo na ohwe Alan time no one MPP amanyuku num no anansen ya amobeye super delegate conference you know na onama I all bontoa na o hwese amanfo and rally behind him na say ye to abanema no ba be du omanima wanya omo soso ama omo to aba no ba ye Ghana mampanyi te ne campaign tour no ebi eni ya na tim say okoye no o hwa aye former MP o ha mehu wei Collins onie amankwa o ha ene enipa ni bia na omudi na chi utum se na enipa ni bita na chi wa onipa ba ko ye na wa high hopes na doye ono se ya ase ya na enipa bebre eye Catherine Afeku na onso so omunyina e kan no ho a na boy se omunyina shift se camp bi wo so omto omuhu de omunye eno so ne campaign tour ni bi eno no right ye hwe se Alan e wo link e wo Ashanti region and the central region because ne papa you obi obetena Kumasi na wo hwe eye cultural center na Alan papa one person obe share so a ema ono so ka ho a ya nti ye hwe Ashanti region na office se ho ye ne nyina so anka obetumi di abawuram na anka waba bedi party nanim no na ye hwe MPP general omo performance wa Ashanti region ene ye ba be hwe in 2004 MPP ye to abano omunya 77% awa Ashanti region 2008 omunya 72.50%. 2012 omunya 2012 omunya 70.90%.
2016 omunya 76.30%. That is the election at the President Akufo-Addo power no the omunya and the first one here 2 year onya 1 million vote difference no and over no and on 76.30%. I think say the second highest omunya because 2004 no and omunya 77. Then last time was a nya bia na wo soro pa na 2016 and see 2020 yekoto aba no yeso ye enti omunya 72.80%. We are Ashanti region. Ashanti region a presidential elections ayato said the echo ni trend and say na echo as I would say MPP truly by percentage ye cast almost strength to Ashanti region. I think say we approve MIA because quite statistical. Now the Alan factor in the MPP performance in Ashanti region and also na Yebabeshi. 2007 Alan elusu elections no Emma ayena na Danko Akufo-Addo. Ashanti region no drop by 4.5% points in the main elections. 2007 na ye call ya Alan nya 32% no. Eno nanado ena omuyi ni se oni party nenem. Ye call ye no Emma aye MPP vote no esote 77% no munya ye na esote by 4.5% percentage margin. Right. Ashanti region. Right. Yaba 2010 yaba and still Alan Lusu to Nana Danko Akufo-Addo. Ashanti region esa drop bio by 1.6 percentage points in the main elections. Right. Now say we know I appreciate kakra. Now so there has been some kind of reduction or something like that. Yaba 2014 Alan esa Lusu to Nana Danko Akufo-Addo. 2016 no Alan ene Nana Kabum tall Eko Ashanti region ene mia bebre na eba asa no voter omunya ye no ade say appreciate by 6.4% and etimi eko so enti time 2007 olusi and resign ye into afane ho anhye omuni emam 2010 sa ba bi we no so no utimi se na waye no fe 2014 a okeka no so ne na nado ebe kan bom na o ma ye yi ne eno ema vote ni timi koso eno ne ba question busa say do you see any impact ewo aye elections no so enti say o hwe ne a wo de atudwa ewo ha each time bia Alan ye involve no ema any PP hakeka no koso ewo Ashanti region right for the records are ewa ha we don't know the next history that will be made ewo elections are ebe right but for now there we ene anti per the editorial observations, you know, you who say you share trend in our air quantity, Alan resignation, and for that matter, the party our former so beginners and independent candidate, you know, Ibenian Susan so our MPP Amanyo so. Na a year editors no trans no moon say MPP pesa about to aye babetu, you know, so mutuminya baby jina. Even within then Pop Talker says they should be strategic and tactful to consolidate their support base. And also omu to omo oye to a play omo cast omo to omo nyeme jina baby a and Susan so no kwaya de ebe jinsemo na nipa kro omo so omo support ya na so omo to abama omo no hu kwan a omo no be di dwuma omo so akoma beto omo yem na anya sa de a se de nyeme si ko no ahwe ane de o how abre right so we ma nana yes and no pay kakra ye gather fa Alan Kwajo Chiramaten say also resign aba be ginema 2024 opese ye to abama na independent presidential candidate no kakra ne de abreti for ye de bia oti ene omo okay nana ba ke fa wo ha megina dwentew e wo ho but men ka ye tie for say we yamu ye bedin komo ye ne ye wura no a ba no ye betrans na ye din komo especially ye behwe ni proposals na wode agu akwan mu no but just on the whole presentation no pacho nana mamintio tiawa ewo adwuma brother Philip ayama yen ena nnora na wo hyase na ye bon komo bi yan wie na ye call ye nti no ye nte wo de tawmfiro na ye wura no metena ase menua Owoahene production team no mabo adwuma ya bo adwuma we presentation say dey see corner to me say solid work ena maye
na sɛde musi atwitwa ne ma no so no edimu pa systematic abo adwuma pa nti ɔyɛ adeɛ right yɛbɛdi nkɔmmɔ akyiri medase em said the big question no say ye papa Alan the resignation no ebeka NPP kesi ana media yes no metron in capital letters Alan Chemantin ye papa no you be a on pekasa but I'm telling you Ghana business gurus nyina Alan cash okahubi ye nkasa wo na papa no on kasa we a big man one NPP mu time na oba na 2008 na yen papa president former president John Ajikum Kufuor na need so ye yen papa Alan Cash no na nye se na need so kwa wo na woni bibi pa bi de e wo papa no mu na ye ka charisma ne se obi a man no ke betimi asele na ye mra na ye Alan Cash nti breaking the 8 no media minim ba bi won be fa won be break 8 no because season na ka NPP wo stronger he pass o mutimi break 8 2008 candidate anane to dey pa ye nanado nti minim said the politicians no o ma sem sitie ono ne party mu no solve problem wie na o ka opposition dey 90.7 FM ye papa Alan Cash wona na o ye candidate o gina na so 2008 na o ton na wo mre Nanado was tagged with so many things Adea man Nanado sympathy votes e court no mo call ye no Ghana for bi adwen ye o mo say then time NDC for wi abanom e na ode oman no ho do eja mu ma wo no mo say na ekran ma ho brase now ye hwe bra ye papa Nanado dan kwa akofo ado bedi ade aside say ebia o betimi aka abu mu no nsema kan Canada Japan aka fa party no mpacho betimi akọ pepa free me phone so untimi pepa nsema ye papa Alan Cash raise the entire way disappointed in the party apart from mafia work no da nchen o we express say aban no nkoyie this is a man ayedini gina minister for trade and industry uko bisane say yedini gina trade and industry dia no ye obetimi aka chiro say yan resource no 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 hu ni say na nyede na nkoyi ba no ni choice obetimi akasa de defending no nti wono na oka say ya opposition no enya grand na meda se na wo wrap up ha last one na minti we na awura no mtena me wrap up no papa ni nti ho na wate no em say Alan Cash de we first born nitimi ya de papa ya no ne koda nchen na wate no I think that nti ho no it was too early and he could have wait for a better things because say no one Canada Japan ejina one skill but Canada Japan kra timi abie na no aka say ala nya abotre anase wa nya kukudu anyina na say si ya wide den watwe no na Canada Japan sa make statement bi say sabawomi awene a wonum nyina ba den ebe ka bom me ka ma na sisi ye papa bawum mamud bawomi ade den na ona be wene wa MPP because ma me ka no kra bi wa MPP won kire wo MPP for a type say nya decide say we ya we make papa Alan Chemantin ho mo chairman bi athreaten me da me war recording no ho e wa Alan Chemantin ho sa chairman kro ya ne wa free Alan Chemantin achi na che so mo sheda tenase so mo di we na eba nti ye de na Canada Japan onya media to me no on MPP grounds ana me hu no na ye papa eye Mahmoud Bawumia ene benya na se wonya nso mo nkai hunu se Canada Japan sema waka ne Alan sema waka no empepa nti Alan resignation no de e wo big impact yeah bet me affect MPP coming 2024 elections mama ntie won so tiawa sima ba ko na yewura no mtena ase mo nana ene ne wan ni echi anko Facebook anko YouTube no ade bi ayera no nti wonko no wonko hwebi na obehu ne pa ye boso nei and a wonderful, beautiful, vigorous presentation pa and brother Philip on so adoroma nyasemwa why nesano we no unhunu wo babia o ankakane no na sie na ni BBC nana ye hwe focus on Africa na yehu bi ene sompa amabi ato aye wo Nkoranza Ghana abuno esienye so mfa so Alan na fafa ntone de sei na ni abre ene nso ohwe colors no a wode afa na sei no ase ohwe a oso no kokko kakra na na wo faaye
wayi ni nyinaa kyɛ sɛ ampa wayi no ho afiri so no mu ampa na ɛyɛ blue ɛde ma NPP na wei no ɛnyɛ explosion ɛyɛ implosion ɛbɛtumi abu agum ama na yɛ yie ɛnyɛ ne yɛdi kan ne a wɔsɛ wɔde ate ne ho ɛna nsɛm no a wɔyiyi ba no nso no ɛbɔ kotodwam wɔkyerɛ sɛ wɔno ne pɛ nso deɛ sɛ ɛba sɛ Ghanafoɔ deɛ akonnwa ne ɛma no a sɛ ɛtie biara na mamuo no wɔnkɔnkɔyɛ ne dodo wurawura ɛbɛyɛ ketewese downsize and asɛm na mekan ewie yɛn nso wasan so akyerɛ ma yɛhunu sɛ bra na wɔwɔ aban mu sɛ trade ministry hɔ no wohwɛ a ne dwumadi a no wɔdi yɛkata so yɛ amana mpie sɛ bio yɛhunu sɛ wɔyɛ trɛtrɛ de ma wɔn no nti ɛwɔ sɛ yɛfɛ kwan bi so ne yɛdi ne sie sɛ de bɛyɛ na ne nipa nyinaa no ɛbɛhu nta align no deɛ da so gyina ne mu cash na yɛ ayera align no deɛ wɔ hɔ na cash no cash no deɛ yɛ ayera wode toto kane no ana yɛbɔ alan cash na cash furo no a ɛne nne yi a nti ɛnɛ no independence ne deɛ gye amanfoɔ nso ɛba mu bi ɛbɛsɔ n'asene na obese watimi apema ko nanim meda ase bebre brother Philip ma mintio briefly 1 minute na ye ma yewura no montena ase meda ase pi na the American say ye community development gala no Sunday ye bo finance no and afesu so no Facebook ni ye do ho wadwade hu niam so fabra mo ho da roma ye ka kire tiefo so se wo pe bibia fa so mpa ho a ye pono no ye bia to 24/7 bra na bebusa ye na yenkyerechiro ma obi antena bonten nka asam nkyere wo na ohu ya wonte ya no wase na bibia enti yesere se obi bia de ope bia oba ye benya ta ma kyerechiro mu de opese wo to de beka ho asem bia no ba meja ma wo na obeba no na wo so beka kakra medase men so medase bebre akua mentio Owoahene yemfa yewura no montena ase medase ma menchia yetiefo ni na presentation about Philip eye no demufua fantastic omo so omo kekasi ani omo ye hu design ni ade na omo twe form bo ko wi ase no omo ne kama de dikan woni monyamfo Alan kwadwo kirematen em se John kra Kennedy na John de on fa ma bonten sa Alan K no han mede se watu anamon bi etise kire na kukudra owo nipa bia no we woti bia bi mu na se bibi kan wo hye bibi miaw na wani suade hunu no wo moa ema wuntimi realize sa de na pe baby fa te wo ho na wo so ko actualize wo dreams eno ni munyamfo Alan Kwadwo Kyerematen aye no na mebisa se wo trade and industry ministry hono mo no enka ne pe bi wo ne mu opesenka omanfo no hu na wodi bibi papa bi ebe boya adentina wanwoso ne ho ewo honom ama ye hu na afedu asepra kope wasoda ye bi a wode beboa Ghana for mena kakra e was ye bisa because where questions be a omanfo no so edo mutirim a omode nam say enko sebi bibi papa bia adentina wa ma ye hu ewo ho because nensa ma bobo so no emu hwam we trade and industry minister enka den time ne bia oba Nkoranza say cashew ene didi dwuma wo so okay afede wo be bia cashew factory cashew ne yemfa na haban pamatade yemfa ne we anya shoe yemfa nya anomde yemfa nye se ne ehu sa no kwa wo trade and industry no wo ye bibia no sa no wo pie na wo ba yenim de wa ye pen yenso ebedi wachie sa ne se wo ye bi papa ma ne impact ya brabo enye sa de a ye be question wo day in and day out medas akua yemfa nsia na fa me wura no bra na ye nto ankomo no se wia ne ye de ofre no nyina abom na yafa ne nyina ene anopei Adea Akye Abia adwumadie eni adi wonka
tembiano ministers no dos na dos nti o consulto we president Kofu Ansa na wokan ye wokan yana na ne wokan wo ye sure say oba obetumi aye ne sa me dem ehunu say ni nyina ye part of the political talk no bia na sema etoso me ensa wo se oba obeye ho adwuma ene say free SHS no eye ade papa na sade aye yo no ewo how bebre wo ho a ono ba obehwe say ye besa kyeremu say sansa kyeremu ewo free SHS mu no eno so aba be bibie wo ho former president Mahama Kanye ewi ase kura ye say ono ka so be review dia na kyerɛ sɛ oba obetwam enye ono nko na atefo aka teacher unions bebra aka nipa bebra aka na yɛ sɛ yewura alan so de abeto so ogidi yɛ sɛ mfie nso kɔ nwɔtwe mu a yɛde ayɛ adwuma na ebra so sɛ yɛsa kyerɛ mu o kɛseɛ pa me sa school feeding no structure o mede si hɔ ntampan sɛnea me na ɛwɔ me nhyehyɛ mu sɛ minim sɛ ɔmbɛyɛ no nyɛ saa ne ɔmoyɛ no free SHS on say your system bi wo ha wo ya unkwa ahokyire mu ni your system bi wo ya bokwa ahokyire bit say me kai say operation feed yourself ebe no oh aduani bu ma school ya garden beyond ti say niam bebre enti sa free HSS no senka omo yes system bi say school on the farms animal husbandry, crop production, ne nkeka ho nyina school mu na yede a school for no ye adwuma they will pay themselves omo betu ho ka na sa school feeding no kra no school no an be produce bibi dia feeding na ekoba sa akra no wie school a oba ontena fie kwa ohia sika a eye dwetire dia hye bibi ase a oboba awurawura mu no wakoye adwuma because all school mi kra no ye adwuma se de minim ne de sono bia ba beto yanso se nkra ya school mo kra ya ma ye no ndi uko private school ni schools ahoro bebre ya ye de mowa ne do binum so de we decide ye system a emma ye dache no enkoyie emma dache no enkoyie nti me no omuka so omba ye reformer me de me hunu se ne ekura eno mu de enso te se ne a obobo edikare bobo so yin ade ekura mu yin a enti me ma o monsakra mu yin enso te se ne abobo so nti ende yoka se obetima sakra mu a me no ya adwene me da se bebre yewura ask God mema eye Mr. Bawanso akwa aba na afi yetie ono so ne nsusuye ewo ha enom Mr. Bawa ye mo akwa aba yo wadaroma yewura lanchremanten wa rezana nyane resignation no na ye pesa ye kana mo ne nsam ode atodwa se obedi akonwa obepesa obeye ho adwuma na saa ne ma ne nyina no eye ne a eka oman no nyina no na ye pesa ye di ho nkomo ebi na ye de ato screen no so no say obe downsize government to a lean structure obe review the free educational sector reforms free teachers no particular na fe wa ensure say at least 60% of your raw material no nyina no or obe add value ansana ya exporto pacho mamintie wadwen ewo saa ne nsam ode atodwan ho na yenhwe ne esomfa so de ma oman yi say yetumi ayo no say dia all kan ya okay me da se me share TV also pacho mo joso radio station we can one 9 radio stations across the country on my frame on this issue. Now the reason why I'm number is me a member of Media Foundation for West Africa. Right. And the radio station be a organ be enemy number. This is for about the same of the crowd was my as one me can catch on say. Sakrama kanipa enye news. Na nipa koka krama dia eye big news. Is this na nipa koka krama? Is obi every political party mu na so ko join political party for and I no akwotene there and I will call independent. To me no enye ni say amadwene enye news. Enye di bia say ye fan waya woman. Well, 90.7 FM. Run this time. Only a kanya
akasa buaka okofa Tamils as vice president Rollins ebeko Swedro rally ase no kase miniwa Tamils neba na owura bi ono so ye half cast say Rollins Guzitano ono no nim se ono so onya ope ni bufu yi na ono ote ne ho free NDC mu na okote reform party me tro article bi about Guzitano and then na menini share musuane sometime ago NDC ombibiase o say hey Eric was no kind no crew me say reform ye free mu nkoye reform tenemu na reform and say bibia wo NDC Sompa FM Rekubrubi radio station na FM station for am wo Ghana se obia sora no pananka wo ye adwuma komo Rekubrubi din no mo na baso one first person run stamp one one wakoto FM on one ni radio station ni GBC the TV ni GTV private radio station be anywhere ya kwa no so American train as what do you mean Mesuma TV not radio I yekoche ne gine nema nyina se no only the first person or private radio station e wo Ghana radio I oye MPP ni papa enya agro o ma wasu waja MPP okote ni party na kufo na o contest esizan kufo be president simaka tu Obeda Samwa the longest serving minister for interior justice and attorney general e wo Rolling Star omuko congress e wo Lego na muhubi I went to cover the story now Obeda Samwa and Nkrofo na omo support no omo she yellow na Francis SM say when I hear boss war Ghana Gas no Obeda Samwa one gang no more a formal group na Professor Wayo Seni of Itamale no so gang no akwana say no ye first vice chairman of NDC Azuka Sofo Azuka on a date Sofo Azuka boys in Itamale baya omukura Keynes ne Quaves e bon krofoma say Obeda Samwa krofo no she yellow t-shirt say u t-shirt on twene na ko pe ba bi she Wayo Seni a Muslim or ya large so kan o trafa ko sa anka Muslim de ga say o ye asore 5 times a day o trafa ko sa ko si ahomache bantima asore because sore ai bebo no Francis semi ya bo mo o mu free congress na se no Obeda Samwa beti party no Wayo Seni so free MPP NDC and Francis so free NDC Eko joine Obeda Samwa esi say miss be president me kan example ache o am ranche na am multi radio station o de waya as at that time maybe na usa do no onim bibia esi the way no o ya te say krama na ohun ade a opu ajamo hunu na obu na nichi we say me ma ya jamwa me bu na nichi ma me mra down Papa bi wo na if no na the popular name for the sanku no say loni bi a oye rebel leader bi no for the sanku Kufuor down for power ya laji omo ba Nkoranza nyina one Christian Checha Kipkus MC now ono de nim say ba all miss Kufuor be fa no vice president and I running mate na Kufuor am fa no Kufuor ali mama no resign so anu akojo NDC obi a wono wa nantia afie bebre so o secret Kufuor secret na ujina platform so anu woka what is that Kufuor ankawe MPP for ankawe o ma em say yama fa na kra na Kufuor wini
Also, and some American, or ya or free party mu. I could join Omo, if you might join independent. Now, Omo, by Omo, we a bit American. Nana Kunadrajiman Rollins, no a first vice chairperson of NDC. In fact, on any Kunu Rollins in a NDC, 31st December movement, on an air president, or the most popular first lady in Ghana. Ye buy a mamumuina. Or ye saw a challenge at Ames, Sunyane Congress. Nikunitanechi. Oko jinase wakasano. Na ye hurono ni dina temne yeze. Onya 3%. Oko nkanyano ono akotine party. 90.7 FM. Even National Democratic Party. Enya Congress party. Ena wote Nana Kunadrajiman Rollins. Nenkabiu. It is a history no war. It is a Alanja Martins Waja and the MPP. That's why I independent candidate. Ni muni saying. Ni hawa a war MPP for muni saying. Mudeda na moye no anything. Emra mo munim historical background. Say asisi. Na oni kwanso wa yana. O kwanso ye. Ne chira asem no. E wo ho mo no a. Eni ho ni MPP. As a MPP, almost TSS, your free be politics of distraction. Detraction, yes, okay, I've been a free BB. As a one abri be away in pa or now mutifina or moka who wants a me. Or no, or didn't come on, I won't come who wants or the insurance no. Or more distracting. Then was Adea Akye Abia Nansanine and I lunch a matter. Aja ena ye den ono kwa na aja bida roku robe nya bida roku robe won ni din ayira na dina membo ina omo won so na but ayina okaso oba obeye no eno na me ye very much concerned, right? Over 60% of raw materials no over turning into finished product. Money you enfi Sekofo baye no constitution man no kwanse onti special presidential initiative. Is the president Jwedia odibesi ni so a ebebo ama no na kofo ehunu se omo ye ntoma textile factories ne yi no starch no mo de not ayensu starch factory o alanche martin no de kotra no na yesu starch factory na ewe agu osan you minister for trade and industry ben na tama na wo no utimisi ye osan your ambassador to the US investors ben na do mo ba Ghana say omo me ten ye no buy a raw material no enko finish good so how the more nko because na MPP NDC for to say ye para jamatin na we na nko mo campaign tia no na mo tuma na guvernor nti NDC for na yes opportunity no nti sad na me na nka me mo so kra because ye ono o ka kire nkwala 90.7 ba ye mu bi say no ye ni history ti me no me na wakade a o de ye politics but emfa because who na wombi na kufu Dubai no onye ma power kra no oye campaign kra no so obaye o minister for trade and industry obaye o minister for trade and industry 7 years na or 6.5 years na kufu one district one factory e go see say hona nka ojina ene wo kasa kamene ne ya adwena ne ko see ye ne say factories bebre nanado ehun say enye aban factory esa aban bo ankrofo no mu factory the drinks aya na yeko pops stores ne try ye no ne yi na first ne ye krakra egugu nkonkom ne yi ene factories bebre na ye banana debe factories bebre na ye enema bebre o Ghana ha ye raw material no o ma ten a ye fa ye export na obese o ten sai na ansa na obe export no o use bi o ye no okrom de no mo ko kra na amanone
so na person na mu use no mu krum na say ebuso a wo de ni aka na akọ eno say wo ya ade wo about 178 factories eno so ade a wan year ade wo ho ne say one publicize ka TV abui na ke hu say we factory we pineapple ayi no kura wo central region akumfi eku juice o se wo kura no bi wo wo ten na e bae eno me bo abaso eno material wo kan free education so be system onim ne oka aden look junior secondary school na nesa o Buziana de Baye, many years ago, 1972. Near Freno, experimental school. The Dean first one. Early, near almost here, near experimental school. But yeah, Honam Cool School. But yeah, town near Fen early middle school. Not the city beyond Buzia at the experimental school back. Omo curriculum no different. Omo bibia ide utu say nkwara ekọ ho no so omo aben na junior secondary school na opese oye no but oye no pilot say or try this by this na mmepa mu no na aye ne the whole Ghana run is by no no ko hwe sa blueprint no I say ye 90% say jam middle school no na aye geography history ene ba deba ne nsema emwae na ye na junior na subjects no subject e boy na Rollins ye the whole Ghana middle school na or any junior secondary school and America Britain for boano until hairdressing machines hairdressing carpentry tools tailor for machine mason de be hu nyina Rollins crani na eba Ghana right Emma junior secondary school take off only say yan wini ya akoyesi ya aye bibi aye hoza na o di program ba me ba mesesano anaze medicine sakra mbeba program bia no national program bia o di ba te say na buzi at start here no so start experimental many years later more than 25 years na Rollins be here no junior high school aname wa so oye senior high school na say I friend him say first batch omko free education omawie university nti ese wo assess say first university no ani ne omomuwie no ani ne for no difference is saying then you go for the second term na omoso nkoye ni enwe ansana ode ensakraba American for constitution omo ye 245 years ni ye constitution new 30 years American for constitution omo asesa ne ma be mienu 245 years it is obi the program bi abala free senior high school na ye nyina abusia bi wo ha ewo Nkoranza ewo krobi so Ghana ha nyina abusia bi wo ha sabi akwala wa wi secondary school krokra wa mu anya bi ene kama za abusia bia wo akwala okosi free senior high school eno na ye kan ho asemo ane otumi kankan otumi ye bibia owie school kra mazi yakra obetuma ye obi anya krachi ni woni fie oya ade kakra na so nya university mu kwa obi anya graduate ni anana on pese be ba ne se te se na first no and American as Senator Rollins or member of parliament too. Farouk Aliyu Mama vice president Neba. Oh Yendi MP 90.7 FM. Perform be Brahma back on Mano Ewo parliament or Manu were you kese ye man dear or more compare you ma no my messenger ni clerks ni money kidding. Oh, now, a general woman is a say, maybe beba
sa nkwasom internal nkwasom ye be ye free ona obi aso be nya Christ ni woni fie te se na ko first na metime wani mu wo se metibe metizungu anu wa manya nipa evi o ko sectek ana be miensa ma de kwa na mi hunu bi ana meto na se omo ko sukua bebre wi omo fi Nkoranza be tran krofo nchen na omo ho omo pon school omo ba yi omo te sakrizo anso wala eboboba ene de ye nyina aso ebenya bi ebenya wura ebenya krach na first na zongo hono obo bi a we secondary school uyi bawa unya nipa mienu you answer ene de bebre awewe bebre ko universities bebre ko technical schools sana aye the essence of the free senior high school no na oba na say oba sakra mu a ebia wo sakra mu aye ni ye ni say ebia oba John Mama na anu omo ye nanado kan say all this free senior high school be ye be campaign 2016 no John Mama kan say eye anwea nanado ehuogu amanfo ani e dey apɛ vote na enye possible o say enye feasible no je say enye ye okuja to black kan say free senior high school no ye de bakura any 5 years ebegu omo minister ba ko kan say Ghana betun aye free senior high school is a 20 years na say ebeye na ba ye na in November na no start free senior high school ena de bruso a ye say omo san bi say ye benya sika no wen na say ye benya sika ye mo wiem kwa ebetiti na memma ebinim ntena fie enkoye kaya ye na ebinim ma de enko secondary school na anu ya John Mama ko gina voter ya na se mo kan se mo to ma me na se me be ye president bi o ma free senior high school no me the private school nyina be kan hey ko mama Adea enye ye ne de private schools nyina wo de be kan Adea enye ye dan ene de wo de private schools nyina be kan na private school for nkwala e ko school no omo maame no omo papa omo so tua to say omo so enjoy free senior high school say the mama o ka say me hwe so am fam ahwe ye wo be ka me enti na me de ko awie no Alan Martin wa resign or call independent yes but MPP for me too omo for say 77 previous etimi fa konko wo bola so hohora no shane de nom nsuo on the person I had to say oba yes onye okrum no ye adwama ye de be no obetuma fa na polish no aware no ene na wo ma atena nti omunya attack no because emre be ba ye be hia no nya be hia no say ye fan say ye koto aye say ye be hia say obi anya 50+1 ni akoto na say kan Japan e be yino say baumia ne be yino say adenimo no wanya 50+1 no ni e ko run off satam no nipa na wa attack no be hia no moa enti mamu munya asasem no ka munyai no ko gina ni ehwe ne ono be ye mama example omo gina sa no omo anwie yi obi ehunu ne level na ye nko yanim na sade we kura nya big news na meka jose se nipa ka krama na ye news na krama ka nipa de ye news obi resign from party ye news ya sama ese ya kana gaze onkwe ebi akura nya ono nkwa so na be sade no ebi omo ma ka no bi su beja na ano so na mo ka na mo beja mo campaign nyina ene nsempa edwuma pa abani ye nema eba so nema eba ya kwam to say what is it one hospital na omo betwa ombakati so ayi agenda 111 ombakati busia de ofi feze akongonti duma se kwa
wo se o masati butu Nkoranza North ye gidie prade de kra o em se o mo wi an se Nkoranza de so mo beka ye fa ye ni nko ye pe development ye pe buntu Mr. Abawa me da say always na ye dey once always I know yeah then 0598994994 0598994994 enche yebema kwan ma de wadwen kire abam yera ask God menim after wutie Mr. Abawa no ebi akamu bi opesa o de kan ho ansa na ya fa frefo na beso so na ye kan politics e wo bibie mu da setena emu no politics wo na politics no mean the positive way ne kwampa mu no eye kwan a obefa so a ubetimi akrokro bi na wakyerɛkyerɛ ne nneɛma mu ama na te wase enti se ekoba se party na munipa bi ye se opie afrimu sɛnea ye papa ala na opie afrimu ya ye Ghana he no ye kuokuo ono opie uhunu ne sa ankrankra nya ankrankro oye dom nti odi dom ne apie nti me dem stress nka party members no omo wo bibia omo nka omo wahweye bi so omo nhwe se ne be ya amanfo nye magya ma yese na ebasa na ema party no na hodene so atipa okay downsides of government ono what na America obeya ambassador of America omo ye film secretaries and film ministers oche Ghana de edua America de baako edi intra American new ministry for or secretary for women and children affairs omo wi sade na omini ministry for roads and highways omo wi omo akwa nyina so no be je omo ni omo ministry of aviation was omo the plane do na ni tukwan no more ministry for veterans omo makoso jai because omo war second world war first world war Vietnam war nti dom do na war no bi da to omo three ministers among omo ministry of agric defense interior and a foreign sergeant ehia mom na ya de no e ma ho asem nkwala ho asem e problem there's a minister e be so ye rose na ade ba ju bu TV a demonstration ye kwan the here minister obeyoso niam bebre o wa chief America wo chief dan affairs ministry chief be kra na o gini chief kra ho ye wo aban bi wo I mean man bi wo o ma try on a person yes ye don't your population no kra na grow faster than them and ye be nya some miss aden na nasadi ya ministers se wate so ebisu beba obete so kakra nemo enkoye de se wate so ama de se we dey compare America we dey compare uko UK your chancellor of the exchequer ononko minister of finance we need deputy I mean, let us not be so childish in our argument. Meda say Mr. Bawa ene wo de ade ba ebusuafo ba bia ye duru ne ye ma kwan ma wa frɛ na wa ba so bi 0598994994 0598994994 na wo de adwenkyere na ba. Hello, good morning. Good morning. Good day ni ba bia o kasafi. Ejawusi mkadafi Nkoranza. Ayo mayenti wa no pe. Wa ne djuma fa ho ye. Sabi wa bakata lankaje fi wa fle bibu mu en fait to mo de oboa. Cause ni ho bo nyina sabi ba to the party nyina bi enye ko da lankaje o. Ni presidential relations bi en ko bi da. Lankaje den je bi akobe en pio na prensa. So e popra amafo ni pa sabi to asate mu jesu no free. So na sa tell before. So ta tenti no ka mo kan ni na Ghana fo no tampa. Alors cela a go le 15 be privia ka ja be privia ka na to baba won salambra. Ayeta ba feto mo pa won nya me adwuma. Yeda sibebre 0598994994. What do I drink chere ba enkomo a yedie so ene anope ade achen bia adwumadie ena waso agusue no uwuram a ye be for wadwen chere Facebook messages no bi aba nanso ye je wadwen chere ewo line no so 0598994994 0598994994 now the wadwen chere aba ene anope ewo nkomo a yedie eso
Akrokre Junior Tiero ne de ode bae ne o se efiri ono Junior Tiero shatter the whole Ghana. Dr. Freya Koto commitment to the development of MPP is well known. Names have not Dawson, well known to all. Initiating the formation of the overseas branches, serving in opposition leadership in parliament and in government as cabinet minister are some of the strategic he has played in the development of the nation. Good morning. Hello. Good morning. Good morning. Would anybody be Kasafi? But your honorable for them Kasafi Sika. Yeah, that's opening my interview. Yo, me de kakra me kan for Alanka should no one say. MPP for Ninya Abutan. If say the do na ye part. Alanka okay, or be any kura na na ma de beto etia. The basa so for the party say the do na ye say na man o sikan. Se kura free so e de be begezu. Say Alanka should de ne ehunu. No nim former agriculture minister on Canada, Japan. On a day, most would be plan that's by it. As a baby, so call you this year. The only MPP and Mujan Swati, the Mr. Benyabu time, sending an amity as we were not quite in the posters in the number. But will be any more party no also our Mukra was so friend. Namuka be more called to Nabin Margin Sakraba. Now quite to the posters in holiday. And look at the Shanko for Bufu, Timmy people for no, as a bit to bear. Maybe I did in the outfit. Tiny Andy needs to be bit to because money in I pay. Benya Butana Benal and Cash Bankas and a beer open at the Sacramento Bamadas. Yes, that's Bebre. What do I drink? 0598994994 na afe waba ede wonso odi aba abeso so ade achembe dwumadi ne enche bia ye beba wiye ente fa wadwen kyerɛ bra 0598994994 na afe waba aba abekyerɛ adwen ɛwɔ ha enom enei enso ade achebia dwumadi enie ma yemfa Facebook message na mi wura no emfa de twato enka ye ho na ye nsɔre Bertrand ni Ajay Kraku ne de ode ba say AK Papa J. Greetings, lovely people. We thank God for His special grace. I am connected live from Tema, Newtown. Oh, okay. Yeah, that's bebre. Say, Oshe free Tema, Newtown. Na Nedo also said the Vice President, Dr. Mahmoud Baumia, is the ideal choice to lead MPP to break the 8-year cycle jinx. And no amount of insult, vilification, or distraction can stop Ghana. Na why hashtag DMB 2024 hashtag next to lead Nedo Adeba and Bishop Joe Nedo Adeba. Good morning, Mr. Owoahene and your crew. And so good morning, AB Otwaso Cancer. I'm watching you live inside my Okada. Okay, yeah, now why you share bra uchu Okada no Obed Edison Ban Obed. Good morning, team. Nedo Adeba and good morning. Yao Piano GH, watching you live. This is your only of our Sia Clinton at Nkoranza Health Center. Greetings to of our Pam Akye Abia, Nanaba K Ifa, and all the technical team, especially systematic. Okay. Bra Jagos, Nediane or say or the free in Sawam. Alan's resignation has really come as a shock. And it seems like the MPP party didn't do anything about it. So why are they complaining? And now some of their communicators are even on radio and TV bragging that departure will not affect the MPP. Let's see how things will go in 2024. Crespo Ewufufu, Crespo de Odebaye Ene or say with unity, hard work and determination, MPP will win the 2024 general election. Facebook account is Sompa 90.7 and YouTube also is Sompa TV Ghana. Also kwa ubeti meja wadrin chile ho enomo ene anope ewo ha enom. Misabawa ma minti wasama itwatu okura na afi ye mpon. Oh me de makama masama wi. But MPP for no titu abefufono. And they should look back as historians do
omo ye history no omo na ma omo hwe omo anim omo hwe omo achi ni nta o hwe na chi ne se ebia wo hwe ase otia akwadu hunu bi so ana dua bi to hwe na chi a ansa na wo hwe anim se be ya onkutia saade ni bi so say ye to say historical background examination America. Now, young concentrate as a party no, on the effort of 2024 election. Now, by the Alan, the be 2 weeks, 1 month. Now, Alan, ye died. Now, I feel to say, I'm no can say. O man almost about Alan. No, do don't know when the Ajigon, the baby, they started call baby for. Mini chama phobia and them over and them was Savono. On the vessel, what yala manu. And so a part is the baby Ojana, right. And Nina, but Omonia very careful. No Omo pronouncement. Omo nipa Okasa, no, Casa everyone Mumbano, and a money babu to ye move, and a money by a wild. Mamma Nina tem. Mama kaze wanya de wanye o te se wa we nipa o adwene sabe nyese o so da kro ha no kansa nyema bi anaze bia onya consultation onya futufo ansa na wo kansa di enkakra se aye se mpompo dorwa ye ni nkuto na di ebia na sel obegina independent boom ne mo ebedum le bia ye be nyano no enam kasa ye na kanti no obeboaye. Right. Mr. Abawa me das bebre era as God maminti ona okay, sorry. Masama me kandi twato no say yesre sesia politics no kwan a omo faso ye no ya omo ye kuti omo amo because sesia se nsem keka bebre bi bam na ala nso hyase se o kire MPP mroye ne nisinto a ye timamufo yeso yetie o yetie pa omo nhye saa ne ma no nso right afi ni etoso nso politicians no omo nja we da omo kan political talk no right ndio o me kan sem bebre nkire ye na owia wonye mu bibia owie a na wanye so na ebisa ho asem a se o ye de political talk saa timamufo no ye hunu nyansa abo ye ne ebue nti se omo betwitwa omo nsem no ni omo keka no so na omo kan kakra bi na omo ba na omo atimi awe a ye person se omo bobo nsem bebre so no we are going to mean ye bisa ho asem so say political talk enye adwuma era as God na aten nka no nyame ya adom ochena ye de abibiman ebeba abetoa wo so ewo ha enom na ansa na ye bekro no sekojiga heba mesha no guso ekaka say ye duru abadwa say mema duru mema no mbia ema onya ahoden so no nko eye antibacterial yi mwawa efiri nipadua mu kekaye baba so etu ase ewo ho eno wa usisi ohonamagene ne nyina no ebeye efiri ho sekojiga heba mesha wo pharmacy heba ne chemical shop bia mu 0244799506 one wo mu ni nkomo Kanisa Heba Center ne de Kanisa Heba Mesa bedwa so eye nubra eye haban nimde ne yaka bom asone so anoa aye nuro kama ye de abedwa eso osisi ode pua okwa afikyira o hawo kekaye baba so saa yade nyina bema wo kadwo bema wo prostate ho aba asem onya bia beboa pa ba bia ton aduro bia ewo Ghana ha oso pe Kanisa fo nuro frɛ 0247887436 ene wo mo into anamon Life P mist and Life P capsules SW Life Industries ene dia bedwa so onu maduro mienu ibomu a immune system ni nya hoden na ekuntia yade afi prostate ne yade wa hodo nyina betu ase ba bia eton aduro bia ewo Nkoranza ne mpotemu okwa oso pe Life Industries for aduro 0551880918 ene wo mo eni nkomo na ebetimi aboa obekwa abrochira eye last chance travel and tour wo ma ye bi pen adanse bebre wo ma adwuma ye eho obi a opese otukwa na onya asem no last chance ye wo Kumase ye won crime 0543665908 and 0553985231 ene wo mo entu anamon a ebetimi aboa Jomo Heba Center wo enupa na osan wo clinic wokọ Jomo Heba Center malaria beko sisiade beko afichikomu ha nyina beko ahuna ye yaw
typhoid ene ne keka ho ne nyina ebekọ oba ye clinic ho nso ede obeto aduru so na ya hwe yie pa ye wo Ghana ha ba bia friend 0244 043110 woni ye ne eni enkomo wa bia yaresabia open niema gum anase open first aid box akofia ubenya ne nyina bi say your first aid kit, plasters, cotton wool, surgical mask, stethoscope, and oxygen mask, and niema bibra. Ayaresa ho niema no. Ubeko Grace Gas Medical Supplies. Nkoranza haye drakwan so. Yanesta International School di animhwe 0200705528. Na woni yene entu anamon. Ene your birthday. Ariana Akye Abia. O papa owura Akye Abia ena oma sa happy birthday nyini na be yo penim pama osomra mfaso emfama wankasa o papa ene wabusua nyina nyame nhyira ene o birthday na awurade nte nanim enkyerɛw papa sanso ena osei Akye Graves osei ayeyi Graves we school ni ewo Greener Pastures Educational Complex ewo Nkoranza ene wonfie enan awurade enka wo ho onhraw ebra udi wa wodai ewo ade nyina mu ye gina ma wodadie so na de dwumade no nyina ba wie na yakase ye ma mu nyina awoda pa happy birthday good morning.